salvation on earth. Always be thy name. Station with your man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey. Slowly, the world is dawning. I need clear morning. I'll sing you a song. My people, a voice is calling. We gotta get a little more loving. A new day is born. Get up, get up, get up, get up, 'cause it's good morning. I said good morning. Got a good morning. Sister, good morning. Slowly, the world is turning. A new clear morning, and I sing you a song. Got a good morning, Rasta set the road. Got a good morning. It is a day that the Lord has made, and therefore we should be glad and rejoice in it. Good morning. It's God's day. It's a day that He has made. Kind courtesy God the Father, the Son, and of course the Holy Spirit. It's a beautiful Thursday morning, the 26th day of the 10th month, 2023, on the year of our Lord. And so therefore we say, Abba Father, we thank you. Lord, we thank you for our lives. We thank you, Lord, for our loved ones. We thank you for the opportunity given us. We thank you for being there for us. We thank you for protecting us. We thank you for ushering us into another beautiful day. It's a Thursday. Yawada. Shadi Alfonina, I pray me church. Empire bodies and Nayamuda. So the Bible says, it is the day that the Lord has made. Be glad and rejoice in it. Ebusia Okoman Radio Sunye 97.1. Yefra bi kachira Kwesi Appea Apreku nya metiase ewu bi otafregya. Arabe me mabuafo nyina ye mamu ache amamu akwaba. Abaya jumedi esro nkoso Okoman Kasa. Arabe Okoman be Kasa ma. Okoman be Kasa afa wodwumem ha. Wakwan na asai no. Good morning. Sukun Samuel eye jija no. Okoman Kasa ade afa. Efia emre yan ne ho. Etutra Samuel koso no ho. Project ayabandan no ho. Arabe Okoman be Kasa. Ade afa ya market ahodo ho. Arabe odi obaka me ho. Na arabe ye nyina. Yesin konwa. Na ya dwedwiro ku abeman ho. Said the Appea Eukuga Befan into my pefra. A pretty Befan into my pefra. A Ducrom Befan into my pefra. A Cropon Befan into my pefra. Manfo Befan into my pefra. A Shiras Befan into my pefra. A Dorso Manguase. Ketase.
ate. Any crowd I meet me body na. Nana what diaper baby. Nana is in the house. He was missing in action yesterday. Nana why you no kwan him. Nana for me like I say ade de be dey. Well, but in another pay one come on bedio. I see you son. Another bushafo no beto mo egu mountain so. Yeah, who's a market project to be gugu wo honoma it has been abandoned. The GJs one of my yanko ho kra. Why should it be so? But this morning, say, friend, I saw a video high Okoman Radio 97.1. Medicate the Kwesi Appea Apreku. I don't pay any person away and say, Ufre Obi. I will be so catch Obi. Say, Salamuma. At this time. Start pay your drink to Akuapem, my home. Now you say, Betty me, Benya, you betty me, and Puntuobia. Abua in Chirimba. And they can't conquer so. Shady Abra on one. Not a penny, I made my one a person. Kaihunusa, our service to God is through the service to humanity. And I baby my watch you Aquaba. Mama.
Of course, I'm paying an out day, Papa B. I will fear Hannah be a bedding come more. And if I make I will say, Becca on one would do a mauda. A teacher or money or more a dear. If you are the one clatter who don't somewhere dim wakotene. If you understand, and some da jasso, and some da passo, and some gusso, your beshe, ni now crap in my kind conning in punto. Ana be utie mi amache nana empomwe akora yeho adom me ho ye bibia de din de me pacho bibia ye boko ejuma do so we ni nyina oh e asemo de oba de ase se urade aso wo ko de ntaban so nano me de wa kwasan de wa ba pepepe ya dana se pa so honam ye ahonam no eye na aka de ba kon eno ne ye eno no na yesere nyankopon se o man enye ho ntem man enye ho ntem won se yanya butu adai de yakan konwa gufamu ide na chese enche na ye be fia fashion ase okay eno so e ba ne sa pe na eho be hia coins oh because we be enye den a obe balate okwan bia so DJ Donzi ebe balate oh da mo be banso de se me mafufu kasa waduru kasa se me ma waduru kasa nsubi wo ho aye no mansa na ye di fufu eno se no yo onso obi wo nsu no anu mu ontumi ndi fufu ontumi ndi fufu onso obi wo obedidi a onum nsu fe sansa na wadidi nti se me mansu ya available I see nti we nyina no na chese fufu so de nka otumi di no kwa ana still aje odi bibi on se udidi na nsu aduane ho e risky enti no bella kwa food products na wo de ma yen ana bella kwa product ni nyina de fa wo friend bella is no eba bella kwa vodka mix no no sa no ho hia very necessary zentesunku anante kwa very necessary nti edu ho sa na sese yetimi ekekane amabobo nti ewe bi Sunday ebe na watwe de latebe de Sunday a ebe nka ho ne baako no okay Sunday ebe na watwe okay ne baako no efi kubasia besi ahenase ahemfo ahema ene mpehine wo ho abusu apenefo ni kuroma nyina won wa kwantum nyina beba I see you nti very important pa SSE ekoso na won say latte efitete odomanko baade na latte be ye latte na since latte ye be latte ye kita benkum division of Akuapem I just say latte strong latte strong nti say ufi soro ho na usane base ho na ufi ase ho na furu kosoro ho tumu se ye nyina yade ye baako okay yade ye baako ade baako pe na ya hawadwene a misre mpanyinfo se ye nyina ye latefo sebe ukoba bi na se obisa o se ufi hia wonka se ufi ayi ana se yi o ka se o ye lateni o ye hini me ye lateni ewe bi se o ye lateni me ye lateni bapo weja ye lateni nti o ye lateni so ahu nti ye latefo yi de ediama ni ediama egora nti yenye se ye latefo nye ya de se latefo because ye ka gwansa ye ne ye hede sorry ase ye ka gwansa ye ne ye hede nti ese sa ba ko ye no etimi baye mu me papa fi ase wo me ma me fi soro wo me ma me fi Amansore okay ewo ayi soro ho ana ye fi so ya ahemfi wa Amansore me ma me no gwangwan ya sanko a kire na ya de dada yo enti da me ko hu se me fi ni wa Amansore no obisa me ma me din a me boy no se ye nya we di e be nya wo ma me esa ka wi kwa de oledi baba yes abeka no na enya me nko a almost on say ya ye aware ayama ya pay one family
So we should accept that, say, we are one family. Yeah. Me kosoro ho a, me ne ahemfo wo ho, ye diagori, ye bibia together. Me your program invite ase sorofo wo ba. We are all one. We are one. Enti say bribi etetew ye ntam. We are one. Oh. We are one. Watchepe. Kake. Watchepe kake. Nti ese say etimi yesa na etimi boa na afi afashion de na ehomka. That is good. There was unity. Or there was strength in unity. And this year, Kabomwa, say a bit me aboa yen. Sure. Emma yenina. Also say yenina, Okuapemai, me say not making kind book be. And I'm being say Uncle Okuapemai and Kasa Okuapemai a kingdom. Ye kingdom and Kasa sanka ye kingdom. I can say Okuapemai kingdom. But because of Mpapemu and Papemu and Chichemu, Burkina. Now call Cote d'Ivoire na dia ye wa kanfo ho. Oh yeah. Ye wa kanfo e wo ho. Yeah. Yeah, well the knees, the beverage, they are one more Kasa mo kana kanfo contribute to 15%. 15%. Enti nka Okuapemai ye kingdom Okay, ye kingdom. Na mente me ho ase na wo ba da bai na wo ye hina ba ne ufia busuan bemu na we de ote se ye de papa mu fiti adam na namre so sa na ye ntem abahwete ama hwe ba bia ye gwansere ye pentiti mu dodo too much wo hene bia wo si so too much kane the grand chief na wo wuye wabra king ni wo ye ne ba ye fa na atala finam na wo bedi ade makasa atala finam ekon ye efiri siremu akonka ya tale konya baye wo du kwawu no because of the wickedness ene mpetemu a wo de baye ne mpapa mu kofo na chi no twa ne tikum no the fan atale finam according to history divide and rule anti na enkabo mu ni ho na the guns were 26 clans they were futu ewutu senya breku chirepon nkonya latte for na sa ayi obore mu ko wodosun uko na eye mako 26 hwe voter north vote yes dambai aside one nyina guns eguonom but antitimone mpapemu anti ukonkroni bisu a awereho konkroni bisu a awereho pa say development pa say kan oh no hwe latte brea ya de chichire latte si ho ene hwe emfedudu a latte manye di ebepem na bisa hu se development ben na wo kronum you need development bia nkoso ho na menante from Kubase sronom ebesin sane eko momis eyiwase honom menipenifo eko etu anamo hwehwe ne omebi mehwe bebia even ehye no kra eda ne adam say adentina mudi place here say we na eche yentem we are one people we are one but there was a pillar idea see was a free haircut no half of the a free haircut no it shouldn't be so na your day it shouldn't be so na your day yesere yebesere mpanyinfo afia ye di iba kire say ye pempam no o ma yempam differences bia etetew yentam se soro ne fem etetew yentam na ewe bi me ne wo asembo ne po esan se me ne onyina ye latefo waja fi soro me so ma ja fi ase we should come together. We have to. It's a must. It's something that we have to do. Yensu yeba propagate bibi on air say na ye ne yankrofo be kasa na obeja atum say we are one. We are one. Ya funkrumu ade. Me there I always tell me corner me penifo shia. You see fighting for something good for our town. There's nothing bibi en honma ultimately solve problem than dialoguing. Yeah. Yentinase na yendinkomo na yenhwe na yenje bribintum say we are one na yenye document into so na settle yen na amfa problem ama nchirima for hwe sanka document bi settle bribi atwam de daadaw na yeye na adwemfra no mreso
Esidio call no mumreso, and yet Nana Esidio call recently, yeah. Old one, and then Nana Jimfra, yes. Jimfro decline, and Esidio call decline. And I to me a share in a year document be at the 2 ho, century mamma Heswa, and Kenyan nanny say, Yere pre be hui. Anyway, you better I am no way I said yes, say you and in penny for you. 1 year ban different so. I said ye, say yes, I read who some Kwesi de twe me na me na twe me na me wala te now will be ka say anka moja be na say abrante bra moja be wi na moja ne fere he. And moja ne be wi na moja ne fere he. Anyway, Nana, you better. About the sounds of Amanfo, sorry, Jinemuno, one or one man. Now, hombre, now him for walk on, warrior, you know, one what it is. A binum cry one crying. A binum cry. Only her. And so, what be mua, what brante, what baba, be sorry, dear him kiki. It you can what sell life qua. Sick can be what sell life qua. We put out and Jenny Sanya my way. What was your word a prank was a pra? Ah, your bayer was a year, my mouth, one among Kwesi and sa. Solo Cooper. Onyamide wa de nyina so ebushafo abon so pepepe. And be say who diwa woda. And then 26th day of the 10th month. And him say Imam wa Kwesi kotoka ya won 1926 on October 26. Na okay Imam wa Kwesi kotoka. Me fabra na makani ho asem a kire why. Elias Oshila edi na woda nne. Say man ya won Ghanaian footballer. Sana Cecilia Janamwa, a Ghanaian politician. Arabe. Before Bona. And so Edina Woda, Ghanaian singer. Ziggy Edina Woda and Israel Kafui Mansu. Then was so Akuffo. Kafui Mansu Edina Woda and a renowned businesswoman who Ghana. Sivino Usu, Yawon were Pristia 1982. Or a footballer or Bob Big gun, a Ghanaian musician, Akuffo and they won 1993. And this is who do I would now on a big gun, idea would done in there. Mamudima would then, yes, Atomini shred the mamo and nano bay. Say Radinia Makoma Swadia, but the BBR Radiashi Samu Sabekasa says so. Radema Monzanka. Donzi. Bakatumina Yanka. And nano pay Yanka fast sports Kakra. Wabra Kebra, Ayakrado. And that over TV say, Kebra, Kasa, our friend, Bush, your phone, you now. And then enough of one, you know, I say, Kebra, bring me back to Amanfo. Okay, sports jingle, and I am calling Nana Bay. Everybody didn't know what I'm doing, you know, so. I wish I had my uncle. Na design nyame adom me hoye na bibia de din de nyame adom bibia me enview papa me hwe wontiri hwi a oh one donzi me de me nya bisa me hairy oh yeah hairy me hairy oh hwi pa bibia wo hwi bibia wo hwi na papa wo hwi me papa ana o ma me na wo hwi me ma me na wo hwi o ma me okay na wo fire ai me ma me na wo hwi na abra wo sam say me ma me de won se de ni me papa wo bi so mentimi amfa me nya bi me papa wa bojese na so mentimi amfa ti e normal e nature okay wa na na hwe we ni say me papa wa bojese me ja show she me so me show she I no uncle Kasa mo Anyway,
Enke bi fa ye kori ehwe nsem adi akotre ewa good yam. Alright, Adishmama and Neden, so yes, I'm Makwaba Ediba or Okoman Kasa morning show, the only morning show in the whole nationwide world. Not just what's Nasia, now what sharing ya, your Facebook, also now your YouTube, no so Mr. Honum, na like page, na share, na comment, na Bibia and Koye and so and Famau Ewa Honum, na net day a Kwesi Appea Apreku and Atnan Edrema, just say all the Bibia to Aquine, Eddie Amaya, na Bibia and so Akuyie anope metinemu e dia ma eye the boss player eye AK anope matese ne ho edodo no kakra gravity enra tinene odampema ode ntuma ekrum ho ai ne baby girls igu no ho anache se bibibia ekoyie dia ma champion AK a ono so eda empemu enso ho nti anope me wish no eye speedy recovery ye bon pai se eye no du bebo no obetumi abetena adwam no ode eye the global sports nso no etumi e dia bre atiefo na bibibia enso akoyie e dia ama obia na ne dey shall see and make out say yeah one is bet and so you say yeah the morning show sports na to akwemu the amount na bibibia so aye kama na won so aye kama and so e wo honom no na one is bet ho na ultra bet na cash out offer no bibibia ekoyi endra ye Amanfo di bet pa just say dra ye the bibibia to akwemu us na ye the Amanfo no ade Amanfo to me di ye papa mesremo na me share no modi afa ba fonten tan kese no so na menso mensa ka medie na bibibia akoye enso e di amamo e wo honom no na ye sha ase dia fi local stories nim no local stories na ndra e ade a medie ma any nations FC na omo a standing match bia na e wo se omo bo Nendra, ade omudi ebo hyehyɛ so a bibibia ekoye de ma media maboboko no media matna fie hye baako nations FC omo besra omo no omo antumi anto atena na ye say 1-0 ewo hono ma na Branty oje man of the match Appea kubi a ofi media ma na ye say bibibia ekoye Branty no obon ho modin ye pa enti na outstanding match Nendra na ewo hono no ade a yetumi yifi wa na bibibia akoye enso e de ma the Ghana Premier League no and so ewo ho na tie standings no say na etitie league table no and so Atrema FC and edi kan our 10 points so na FC Samatex and so ewo 10 points or bofo kwata no and so 10 points or to so miensa Real Tamale United and so the fourth ono so ewo 10 points na say mo ye din ewo the top 4 no na say bibibia and so ekoye edi amo Aduana FC at the 5th position ono so 9 points Great Olympics at the 6th position ono so 9 points Asante Kotoko yes Asante Kotoko and so at the 7th position and also 9 points na say first 9 the na say bibibia ekoye the more mo aye den pa na just say ne there outstanding match bia anyone 19 standings we there verified standings are free Ghana Premier League asweye the mau na o hye House of Folk yes House of Folk hey House of Folk at the 17th position or no so kita 5 points after 5 matches and so ewo honum I say bibia enkoye maboboko kra coach Koopman or Kasa do Amanfo say o Kasa too much ye adwuma na ye de ama no na bibia enkoye maboboko no na enche ono apawa danachi ejagu no so enche washa na sakin bi etumi akoso House of Folk boboko no Amanfo suzu say ye nkofa coach Buadu and Sam Fambra, Coach Samuel Buadu, Yansa Fanembra, na bibibia enkoye ma House of Folk boboko no, na so ni bebre su say yama coach ne time, no so to be buaduma, e fama House of Folk. Na ye movie enko Europe e ho na UCL, yes. There is no night like the Champions League night. There is no night like the Champions League night. And Champions League to me told ya bibibia ekoye Amanfo di sika Amanfo susunye. Yes. And the second teams no almost to me bobo no ma bibibia ekoye starting fee group no aha na me hwe wa say na me to me fan bibibia to dwa emfa mamona bibibia so enye kama na bibibia so enkoye
and so and specific group E no answer na group F and na group G group H and so boy I say second people no so to me di todwa na bibia eko yeti no yen semre no memfa ye the results I told you and drive for ma na so hu ne ekọ ne ne ba eye final that na fie any last your day pem so final that 3 last you 1 Barcelona yes FC Barcelona it's na fie any eye Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk boy Barcelona she 2 e bra Shakhtar Donetsk she baako Celtic she 2 Atletico 2 Atletico no Atletico she 2 and my Celtic and she 2 and the red card ain't no bibia anko ya sheda manesa na omo group ne de che say obia ni mbo no obia ni mbo Paris Saint-Germain etna fie eche miensa sa na AC Milan pemso wantuma fakoto anyankwan wantuma shebi ye Paris Saint-Germain ya brand ye friend Kylian Mbappe and otisi from papa mi say ne career mu nyina na ndra ne career mu nyina no ntumi hye AC Milan ndra otumi hye omo a na yes brand ne ni giye papa bibia koye e de ma Paris Saint-Germain no hye 3 AC Milan ntumi antimu adabra kwa Olivier Giroud ejina mu ojina nim ho oni Rafael Leao na pa onu su jina mu ana yese ball no omo pemso na ekọ na eba obia ntumi afa ball Anthony yonko atena mu a ekoye 0 ema AC Milan ewo honom chese Paris Saint-Germain share 3 AC Milan enso entumi ante ekano baako krampo Newcastle United am brand drama for Kofi Kese mo papa Newcastle ejuma sheba kokura man over 1.5 Newcastle United na fie ema Dortmund ebe se ne ka baako a omantuma antima da braka Leipzig share 3 sa so na eye Resta Belgrade enso ti e kanimu baako sa so Young Boys eshe baako Manchester City eshe miensa Erling Haaland endra otumi shego na che bibia koye de ma akwana o se 2 goals o se penalty baako no san ball baako di 2 mu ni weaker foot the right foot no and otumi di shego ana se bibia koye o we no sane ni timu Amanfo premo Facebook abehu eye Erling Haaland ogina ho a se bibia koye di ama abrante no Royal Antwerp etna fie ma eye FC Porto be se ne kanem pore and 9 I went to otumi timu baako pe che se FC Porto and romuti form pa after first half no na yem se 1-0 and na Royal Antwerp a Porto na woko buy na Porto chon say yes e merima Kasa na man so de omo ho fere ho FC Porto share 4 and na Royal Antwerp etie ekan mu baako na tie UCL Player of the Week no their nominations number out na Evanson free Porto yes Evanson free Porto ono ya nominating no Gabriel Jesus yes ono so ya nominating ono so bobo ma Arsenal Sansuna Gimnes obobo ema Feyenoord ono so ya nominating Rome if obobo the man Leipzig ono so ya nominating na say 4 players ya nominate omo for player of the week and no na media to dwa na bibia ekoye e dia ma no na kai na hye nso say teams omo etuma hye more than 200 omo winning more than 200 matches no and Barcelona etumi koka omo ho na say 3 teams per Real Madrid omo mahuredi kan omo winning more than 288 matches ewo UCL nim sa so na Bayern Munich otoso mienu ono so winning 232 matches Barcelona and Roma bekan omo winning 200 matches bibia ekoye dia ma the Blaugranes and so ewo ho kai na hye nso say Kwesi ada dabi Kwesi ada sen Sunday tie asemo pressure forward na sa na bibia grade enso ono no Saturday 2:15 p.m. dia FC Barcelona and Real Madrid ebesi akan gidigidi na ndra tie Yao Felix ndra onya knock na obia se osi ye fanto obia nim se
enye eprakese bia why ready say eye Florentino Perez nkwala no onu mu bedi agro pa and branch oje man of the match eye Fermin Lopez wo Barcelona eye boko nim no o se yan fan to Real Madrid for na anim say mesremo me maba na maba unim say branch eye Tuesday and was sign official contract of 4 million euros and was Tuesday no sign official contract Wednesday Oshego ya assist eje man of the match our Champions League nim na say bibia akoye e de ama aboboko no akola we san say yan fan to Madrid for anim say Sunday we Saturday we onemo oba na ho fa onim ye eba na bo so onim bo eba na eye assistant so dia onimma na che say bibia akoye e de ama na tie group standings no say Champions League no say na emutie eye group E final the ready kan kita 6 points eye Atletico Madrid to so mieno kita 5 points Lazio to so miensa kita 4 points Sanso na Celtic to so anaya ono so kita 1 point all the area wo hono ewom say ndo omne Atletico Madrid e board draw there now so no omo no that table no to a bibia enko ye kura fa mom no group F Sanso na PSG group of death PSG already kan kita 6 points Sanso na Dortmund to so mienu 4 points Newcastle to so miensa 4 points AC Milan to so anaya omo so kita 2 points group of death no no group G enso e wo Manchester City already kan kita 9 points Leipzig to so mienu kita 6 points Red Star Belgrade to so miensa kita 1 point Sanso na Young Boys twa to omo so kita 1 point e wo no na group H no tie say ne City the Blaugranes the best club in the world the only team the team everyone supports team Obama support sana Donald Trump also support FC Barcelona ready kan kita 9 points Porto to so mienu ono so kita 6 points Shakhtar Donetsk yes na ndo e go machi no to so miensa so kita 3 points Royal Antwerp after 3 matches kita points bia na che say no Ria na omore na tie eye Manchester United Manchester Bobo Manchester the dede say handing over DJ David De Gea man short term contract na say nim say onana eko African Cup of Nations na be short man short term contract send be ya backup for Andre Onana into no so sana yamfa UEFA Europa League match day fixtures now and to the ma and they are match day 3 no so because UEFA Europa League nimu na team Olympiacos and 645 yadi omone West Ham United ebesi akan Blaka Tompola enso ene Frashball ebesi akan Marcel enso AK Athens enso besi akan Sparta Praha enso ni Rangers ebetumi esi akan na bibia enso akoye edi amomo na SK Moscow so ne Sporting CP ebesi akan Moldova enso besi akan enede omni Haken 645 na sa teams wey na ebesi akan na tie 7 o'clock there no say na ACT ma memfa bibia ntu akwemu enfa ma na bibia enko ye enfa ma enso e wo ho no ade a Brighton bet na fia to ne safra Ayas nso ebeba no mo esi akan 7 o'clock Union SC ene Lax si akan Liverpool need to lose enso be si akan e wo ho Rennes enso be si akan omne Panathinaikos enso be si akan wo Roma and Slavia Praha enso be si akan we ni matches e be to so 7 o'clock de ama obibia e wo ho no Ghana time 7 o'clock no UEFA Europa League no sa ne fixes ye di bibia tutu akwan mu e de ama na me kai wo say ya dia Nkofo maso ya sing 1xbet ho na ultra bet na cash out offer na very quick ubetuma use kana bibia enso e di akoye e di ama o nti mrantie no ni amoye dididi no mesre mo muntwa mo bet na 1xbet cash out offer no abadi ama obibia endra ya Amanfo di bet mesre mo ene de UEFA Europa League ni ebesia komu never give up until the bones are rotten no until the bones are rotten ye ni omo
ene ewu okroma aseti one is bet offer no mesere mo monko honum na muntwa mo bet na emom kai say bet responsibly o bet an wa hwe mesere mo o ma mesika nko fa ntwa bet na enya de eye kura ene eha na mede eye anopa bosuo eye sports no de ma edisi na eye Kaakyire Appea Apreku de yato aso na bibibia akoye de ama champion AK mesere mo medinchi akase de ma papa mesere baby girls no mo nko wachi na wo nto wansa na bibibia akoye de ama teacher for ne nurse for no minim se wani je ho ye pint Kaakyire medisi na eho na ene medisi and from your friend Bube Abdullah, I say good little boy. Good little boy. And this was what is how money now Kasa home. Oh, a rhythm. A rhythm. And the rhythm. On say we energy a upekia. Ese udi we. Ese maintain this energy na. Thank you. It's I had learned if you say Oka Sports say easy. Esremo. That be Oka Sports say easy. But mona mama na yeah, the articulator. But apart from commentary, mubeko speed is say no. We know Kumasi for no started. Kumasi for no started. Yeah. But somebody like Joe Laka on Kwanisa. Yeah. Somebody like Santimer on Kwanisa. But obeti say me nkwala ya eja me no muko school back queen. Kan kambu edu ne striker mo ne emo. One mo esa na omo kono. Na no Kumasi for no started speed. And akaho. Etre bia time no. Obi time no. Say 15 minutes I say me deliver stories be na stories ne do so a esa at least ma ho ne so kakra. Yes na cover. Oh but na it's a time no 15 minutes now for 15 in can em for 20 in can say we must start speed no say akwet say tradition. Akwet sports na say won speed a anche say won nim adwuma. Sana kwaye but nka communication sani obesi aka na nipa no beti ase nka no na ye but speed sometimes e bi mu kra timi ya na ntesu atramo yeah because na speed na mo yanso mi hu sensuo esi wo mu nchan David wo ya de mo that speed Kenya Bella is not the start here heavy Bella is na o se de ne honto no yeah ne ho dodo no I offer to Twumhene Kasampo. Na 10 o'clock obetimi aba. E bompaye. Eke minim se ne yefun na ha no. Obenom Tontina. Na we nye tontina asem. Tontina no e boost you immune system no immune food. But we no one was in yefun no. Me mi so adum yefun ya me ya. Me na nafa apetishi. APC to ano. No de nchinagum no abo. Na manom. Na me ho ato me. No. Ana eke ne so me ma e drupa o. Me se mi sa no. We did ahwe ye wona anopa no. Say we sorry a yefun. Sa enchina abo ni bi. Me se we yefun ya de beko sisi a. Na dissolve odi gu apetition. Shepete. Be one thought. Anya bebre e ba. So ye yi dada ntin nke enye din. Oye den dada. Oye yi dada ntin nke enye din. Ma so ya nkwa asha me pass mama ntin e se. Otie me pa. Eke tie wo na wo se eke teacher for ni nurse for na dey. Na teacher for ni nurse nyina okuno. Za. Nurse for nyina okuno ai. Eya mba nyina. Wa betina ha mo what say we cha lawyer bi da. Oh, what you na say na damn for no kra na damn for lawyer. Oh, what I say lead organizer. Oh, Barima. Thank you. Me come masem. What say we chia lawyer obada. Dabi onye sade en. Enye teacher na enye nurse. Eke no taboo. Say I dey bi ho na ochi. Ebia no ochi. Nka no. Oh, but eke betra no ma wuchia emema ne ma nyina. You ba oka say otie ne argument no ye. O say otumi chia mia ne merema nyina all right. Nanso edu mia so dia. A teacher for ne nurse for no. Won na ye ochia wo mo. Dabi. And a compliments ne mo amuntie mo ho. Na nase argument no ne say wuchia ma ne merema nyina. This is what we call argumentum ad hominem. It is argument against the man. So let's bring the man in the picture. Na yenhwe man na ye kana sem no. The premise is
Ochiama. So why are we drawing about argument ne say eba mana minim say a teacher for nurse for pen onimana because me better say eka better na say me cha bella mundi anas me say we chia banka da mente da fitita me ba say mente say ke cha banka da lawyer ba da day no na wa mbedwuma nti o so nte da oh da me man bedwuma kwa me monitor mambo dwuma kwa me monitor show okay bible cast we say what time for those who say untiri hwe egu so nti aya na wa hwe ni eke ya na usere kwa wate wa de pa me bo ama wan say wo ho be ye den na wo benya ho den na wa bana eke ya na usere kwa eneda menti mi ambedwuma na dozi wo he obaba nyum ntum we mete nsɛm course nyina mete mama adwuma nsɛm course wo microphone isu nyina mete oh na no dey mete pa na papa na bone papa nko na no dey nipa okan no no anonim asɛm okan no kre ekutia de mewura na thank you every ekutia is on to owner okay and bella ba o Bella. And Brass say October ni Bella dey say sisi ana aware no ba betena sisi a. Ai because sisi ani akwa ne de. Yeah. Ai. Edra na me say yeah. Ba kakrama oluma yes. Evan ye. Kobella we. I'm saying that Mr. sisi. Bella just be Bella have you Bella baby Bella links ni nam no. Say Ghana water pipe. Okay, Bella idea by you who's why. I don't pay me fast like I say, K Brown, why is a very versatile and a very good guy, hardworking, and a bit tremo. Edma AK. Eddie AK, wherever you are. Oh. Ebe coming nana be I say honey love can I say I bet tell me dear me where you mudanti Ana be ebe come bia you say ube kwaf my mama eja bebre ya cha say yesie eso eja we yina no aka me ayesa aka sinsem we din sensame eja ni yina ya abandon ne sisi wasa Bella eti say nyame adom ode yen kwa chaye mesra we ni die kwan so mi hia kese bia $500 per anopay bombodia na mama nsanka because wa block no mesra wo Bella wa block no okomo eyo hwe anadwokom yasin bibia
na nyame ampata na ebia enkakra bi enkakra no oxtail onim oxtail oxtail any beef ewom na carrot ya man kwan ni ayeko na bones soft bones okay egugu mu sei na se Bella akwese James 42 o se wo kombedon so unya na se la na se wo da ho no mahamnache anadwo beye dumienu na nkwan jejina wani so kwan twa nkwan ya kira nkwan hu nkwan na unye ndia na yapa Bella eya kaka ese ko Bella ho na Bella nye bi ma ho Bella mename gabu ne so olumani akitesi ya gabu ne so esa Kwesi mebuntem sa Amanfo eto kwa yare saba na ubu afa nana asresru emze nana nya obeka bibi nana asresru nana de ebuo den na me woka za wa hwe wo eji ya na hwe Bella ogina ne na so ya well in fact mekọ ejefie ntem ebasa mekọ mejefie ene mekọ mejefie ene enti o pesa ko wejefie a aja o ne Bella hiso na wa hwese de ene osigina so yi wa hye ne hill ne yi ne o hye hill o hye hill za Bella hye hill me ko ho me hye ho na Bella amia na nipa no so be ye wade a I say ye ma ambulance de ayi apart from SDA for nyuma Bella ni moto den bi na Bella fire service for me preach pa but how to me preach yeah me preach be say 3 times that's good yeah preaching onyame asem de aya eye Moses can be answer Yesu beka say man shall not live by bread alone but any word that come from the mouth of God the radio asem de Bella me share on crying say koso na ye na ye pa na ye but edu be na say ye kan edo no ya ye but nyame ti ase Bella ndamu di moni chira he you be call a brew market and Akropong yeah na fe ye remu wo Okuga market wo ho Okuga market e ho na me ye kopie Edukro market wo ho Edukro market Appea the market wo ho Appea na yeah omo market brew dewu e wo market enso market na nya market adenti na nya market ye nton ade ho ntabi every pente be pente every market be market no wo ho but senior other towns no market no ti a wo komu akoye ekodigua ne ade no de wunti sa okay nimu no a won say nimu no akakra wadu edabudu asore dan no ho no wo hu a shop be a wo left side ni sa wo free akwa eno e market market and stores no we nimu no market no wo echi yeah enipa no mo ye grado se mo beton ade ma obi abeto ana se won kom instead of azanka wo kom no wo koye neti se market wo tonton bibia wo no bi pade a wa ba beton is it far from the township na Kasa na se nti wo mo be nante akọ na ye enye far sense wo tumi nante ofi okọ okugu ekodigua ana enyoma ni bi na adwadifo ma ne nton wo ho ana nim ne enti a agwadifo no empese wo be ko market nim enti ebia reason bell ho nti Bella no more record town ni ade akoye wo betimi adi afa ho na wone nipa banu ana abasan bi a wo behu won no eni nkomo na ye hwe ne enti a wontimi nkogwa ni mu nkodigwa you ne entimi market no ho but nipa ni nkom e kame I say rage so no bia mebre rage so no opade a woton wo kwan ho mo sen say wo bekogwa ni mu akoton ade Samo you na market na Kasa market a yesia enioma dwadifo no hia no ebi wo market na market no ye solid market you won say adibia wo ho na wo ye na sa won yusu adan kura wo si na odasani ndamu a na dan no eretetew na eresei sunsun nim
nipa sunsum enema dan ye dan nti se nipa efi dan ni mu a sunsum ni dan ni mu na dan na resai eno bi na aye eguan wono mo urine wo ho si otonom to odidwa enwini ngu omo so wo ye no wo boss enti chance dan ebo so kama yeah we need to find out why people are not going there and why people are also not selling from that end enti as I say yehwe enti bella madawroma mokwa momwamode na mo ne amanfo ndin komo mo bisa na ye nhwe because Ojune ho a won ti ase ana Ghana for ntoye udu market wo hopa na Amanfo professor betna street lord kwan mu aton ade konkran akokuma ase asa serious and why yepa kwan ho ade ton sen wo se ho no na ye ana se ukose market wo no ma tio obi so ne de esi abonten na ne osi abonten ye to ne de ne di ni dwa anti ono so be ba kwan anti ese ono so be ba kwan ho na omu nyina eba na ese authorities no assemblymen ye mra necessary ye hyehyɛ mra wa Ghana ye mra ne ye adwuma if the market no ye market a ya hye de si ye kamade a wo hye de si baby also be na market na wo waje ho kra afa snakes egu wo say itam wo ye market no na market ni ye na sese na retetew because won kum sanka wo kum no ya anka maintenance ebe ko ho se assembly no feel say nipa no ye si adwa ma omo no omo nkomu a me de message so omo mfa ma obi no mfa onya Apreku na ehomra mfa so yes Dabi it is the best se me pa mo chewo aban na si market no ana ye individual ana Dabi me buy na market no wo ho ntimi nchire ba buy no mo di mudwa na wondi gwa wo mu sa you no wondi gwa wo mu but market market you ekwan yi so minim mesre na nanom pa dachi yo ura estate ni mu a after Pomo Hotel you turn on your right dan bi si honom na the way ahuafuo no Ghana ye won bra hanom o where ye wajapade no mesrew metesa yese na ye openi bi ba na esi ohene bi ba na esi na asem no ko wie ko masa otumi hu owo otise manantu adan because won aja me ho awafu me wi kra me hu me ensa even enra wia kra me hu bi wow anena won snacks abi wo mu ina so esa yellow ni bi o kire ben Kese. Me bisa ye say ye jasi wo kra no ghetto boys be e de ekoje ho bo so. En won so pe wi to mo te cent na mo beba. Wo pe won. Papa, mo best food no. Onko wi farm da ho. Da bi. Me de bi obi so mi sa de mi ko kire bi. Oh me hu bi da. Wa don be ye over be ye 20 acres. Wow. Your friend the ganja planter. Na ho na obehu okwa ma wo hye boot wa hye socks aye because wo mudi kire be ni premre no wiwi aba ne sa wi ahahan ne na ba ne sa obela na ni aye ko ba sa wo pam no kra wo ko no hwe no why daisy aba se hwini beka se hwifo beka wo de nnea o se yalla na no kire se dai ase we hu no se sa na tie pepe yalle na nyesa edi bala mo kwa mundi nkomo na ye nhwe yeah mundi nkomo na ye nhwe na mon try assemblymen no mundi nkomo talk to some of the market women talk to the individuals mo be assemblyman oh no okay and call her hu di boy a on sabe kan ne normal we hu na friend me one number awo one number ti fra uku one number assemblyman number one number me one number bella the normal oni no na okay bella bella ya dase okay erade nka mo ho mbo mo ho ban zigi ba mo nko why na me mbo mo ho ban pa na me mbo mo ho ban mo na so tori bere ba no magwan so when so tori free take cover Akuapem puntu na ye pe se enye ni pa nyina na enim se nsu to awosoro kodem ade na nsu oto na usimu dia na se dia kaka o ya adepa no ono so fi se o rebo na echinti na daily graphic ko akrata de bia ba front page eboho efuaho
Ɛkoso hɔ. Ɛtale hɔ. Ɛfam hɔ. Daily Graphic the Yaba was say Baumia cut sword for 582 projects. 150 million investment across 48 districts in 6 regions. Until Usha Daily Graphic anymore and some of the Abane develop mining areas deliberately. Scrap levies on exploration chambers of mines to government. Okay, scrap levies on exploration chamber of mines to government. Okay. And traditional right reach fever pitch. I'm saying, and can hear me be a woman. You, and yes, I'm not say on the set night, or not the day, and I saw the day. It didn't know I am crying, the way our highest, you know. What person can fit and never. But I pay my injunction. I got to and don't want to me ye. Sano, I know, but anyway, woman Jai Nipan will not on fast Mojan because 7 1 want to be a crane, my second one my curfew craft Saturday and Sunday. Catchy, say Obi Efim now in your bush Appea, Nasa and yes, Obi and our Kumuno police as you show money idea. Untimi mfa injunction to na yiso unyo obusuani a untimi mfa injunction to na yiso ena se wo obusuani kura na abusuan pahene ena ogina mu ma abusuan enti se enye se ebia wosusu se obi na ekum no enti na police nyanhwehwemu ansa na wo akosie na untimi mfa injunction konkoto odi abusuan pahene ana se nipa na wafim no ne ma anase bia ne maame te ase ane maame ne papa ene betimi aka kire police say because of ade we ni we nti court say because of ade we ni we nti no me de injunction reto ayi no so eno no na che say eye ade aye serious matter but enye ne sade a wonyo obusuani na wonyo obusuan pahina wontimi mfa injunction koto obiamu so Emfa. Na Baumia amapelebe de chire o country soldier wo Tifi do mantemi mu a 48 district 6 regency na nia wo we side no wa mene on say edu bere say a ye ni amapi ye betimi akate sword bebre sa so ye awakati ebeye sebe adwuma no kra be fi ase kra na ye mu ye ni sika ya reserve se kra ne akada osisi ano ntumi fa ye ntwa bosumi mienu oye na bi asiga na hanom a reserve se we ntumi fa ye ntwa bosumi mienu anti ye aya na no na ya adanko da dri bi no pese o me ye na se ye damatu sere ye mu ye damatu sere enti se ni awo ye me minim se sa won election ya bai ni adi na wo ye bibi afa ho ne ade but ni ama bi o won to ombo ase 582 project hey on to ombo ase na Dr. Mohammed Baumia ni ye fi ase ye dun ye fi ase ye nwie enti se bi ye mfa sika no nkwohye ne aye ni mu na ye nwie yi ensam fi ho ansa na ya swan ato afoforo so do akoso mokura nso ye yira fa Amanfo ebra Amanfo ebre honom on se okaw na wanwe a na wase no na aya wensin yesi wo nti wonhwe na se wo ya ade na won fa won san kan baako abien na won ye wie won yi won san fi won commission na nya adwuma ansa na wasan de fofo afiase na wo so sa na baye nwunwuna na egu ho afei hu se onkone se ana onkone se too bad say bia na won akọ pesika bi wo ba bia e bia na sa sika ya ba loan ya ba eno ho adwuma ni bi no ba ba enti e bia na sa sika ne ba betimi akọ se adwuma IMF fofo se loan na o mo de ma mbe ma yen kra na yen kire se ye di we yesi ye di we be si we na say ne ye de ye say na yen ne sa na Ghana penifo sika bo man mo di dodo pray make I pray I say ye catch mo di sika na chop make I chop adan na Amanfo ho kire won openi a wada chamber of mines no na wode atrodwa se
In fact, okay, mining areas in Iowa. Do be able to say Obuase Takwa, Pristia, baby two fangudi. I am Iowa. I know Chinaban say Abanye. Man put to be called develop mining areas. Said that first when this will not develop one of them. Now call no man Iowa. Would do a boss and a joa? Can you name was secondary school now? Me ma me ho me kwa na me food train. And uti train na edua na joa Obuase efe. Na de China ka say ha na obetwe mu na owere be ho. Owere be ho. Say edua na jodi ababia efo kan ya sisi shire na de. Ti hu hwe na mu no ade China fe wo ne nam ho na ya dundum kan ya na wo nam ho na obehu kro na ne fa nkasa. Enti me sa mining area development ne de enya adwuma I didn't know. Oh, she akai. Enya adwuma. Na ade edan no kura esi ho no kura obi adidi dan na se. Dan na esi ho no. Na no yi me call amwakata kromu ya me ka se ye yi. Hwe kro no mo filling station bi e wo kwan no pe filling station ne nchen. Ye to go do. Ye to ayi wo galamse wo. E kwan no ho a wo hwe a wo ko nyina. It is the responsibility of the government to make sure that the law is enforced. But and same way I mean to me in can radio. Many obi timiti obi na many obi woni dem. Be a computer laptop which me o sike chire how mutu me nim technology but a blanket o say o e need to say baby a wo mutu amanfo ye edwuma no o hu signal ni na o twi phone ta na for yeah da na momu ye na do masa enya kodi anyumre kura anso masa hona me hu say amanfo to me transfer anajo nyina go amanfo account mu Ghana ha na me nim transfer sika twitwi die from an account mu brum na sun o shedemu Kane Abranti and Cabranti benya 4 billion 400,000 Ghana cedis. Abranti awonya 40 years. Now what they are to us kuta private cars ma ko be yen son. Yo. Aden. Asa. O man no ayetimu no. No. That break di biaba. O say 2023 BEC Ghana Education Service fishing out for junior high school 1 and 2 students who jammed classes to write. Who jammed classes to write? Oh yeah, me say me ba junior Maxwell obinya sedu. Say odu GHS2 memo wa kwachro. So you smart. Oh yeah, smart obetimi achro. Obetimi achro kra. Me chro ye na mi sha. Anti secondary school me call in tem. Me call in tem pa. Boy enter mu bi. China smart no. Smart nkwa obetro. First now you a common entrance, na we late entrance and so on. Anti osua dia obetimi achro. Na Ghana Education says what sure one more sure my omo den. Omo hwehwefo. One more ebotre mu jump classes na omo culture ye no. Na o hwe na akoye dey. Ono face obetimi wachro wa pass out. So what is your problem? Now they even Uncle Bill sir and you know cry so sign the bar. Because this your school fees boarding. The bar then okay, common entrance. Any late entrance. Sanke to me ba. Eba biom. Uncle Bill wo form 1. Obetimi akwa pass or konanim. This your school fees boarding. Masa, easy. Enya better o. Opese o ma oba a very good education na. Anyi ne boy den papa. Enya easy. Ne boy den papa. Enya easy o. Sure. Enya better. Ne boy den he. Emofra nketewa benu. Class 3 and class 5. Now to 6,000 na. Easy. Enya easy o. Utu 6,000 na. Easy. Enya easy. Na Nyankopon adom gbangban no edu JHS 2. Na mise cultural junior obetura pass kura konanim. Obekonanim. That is wonderful. Until no that. But City FM and City TV plan resettlement centers for spillage victims. Let's say akosombo ensuo ya ye bie ya via the father roma. Ejire afa Amanfo so ya ye huni ya ye kwa nadumofu ko ya bibie nkra omu a mampani ko gina ho nso
akoke kan yo be ka se onim se ye nto Barima no na ye na sede enti na wakọ enti asede enti no koye na ono de na sede enti no koye enti okọ keke. Well, anyway, and City FM, City TV, ka se mo sha toto ne o mase nke betimi na ya relocate wo mo a enya baby esisi adankura mako bi mienu bi na nka omo nso ade we no Kwame Nkrumah ye bi o ache Kwame Nkrumah ye akoso mo no omo hie no resettlement be course na ade but I don't know say one say resettlement no excuse me a course aye yi na wo ma wo kotena nsu na ja ebinum ne ade no at the time kuro no nipa no erinyi no wasan reben nsu no wasan sisi adan reben nsu na one say dodo no esusu say saa ho asase na ye wonde a ana eda ho ana abanfa anya hwe enti saade ana wo ben no wo ben eno anu wa ben na ababa yese no no anu wa ben na ababa yese no enti se worry you one day ana chese what they want require but yen ankasa mu no aya na mintumi hu se ye twa ha to yese nsui daache ebetimi ahawadwene enti fiti ha ekwa ha no mama obia ensi dan wo ho district assembly na ehọ ne hye ne nsande so hwade no kakra ono so bedinti ene abato nti say ye be win election nti na onagya won no ogusu risi no ogusu no agricultural stop work permit produce permit stop work produce permit what the san so permit ko na mada no asi adan na wie bepem ne nti sa o hawi a abai district executives no and MCs no wonyina woni hu bi assemblymen ni ade woni hu bi ana akwa na tra bedu sabere oh you Ghana feed I say no disease outbreak recorded Akoso Mbodam spillage bribi and record this say diarrhea BSc honum but be na senyo se be enrich ana ye hu de bokra time say bribi sa ekoso o ma record bia na won so what dey propaganda on say most at times you know papers na ye pro political party papers no aya nyama bi sa so won so why ye reportage bi ne politics nkitin bi de hihiem anyan nkitin o mi na kese why no yo why de hihiem nti bia no so politics na okoye Asiadun Katia Krebos Kennedy Japan says Ghana will be lawless under a Japan's presidency. Ke Japan, abeso won say ono no waka no kred antinka when I preventing na ken Asiadun Katia pesa osuro Kennedy Japan. Sir, Asiadun Katia osuro Kennedy Japan. Onim say osuro no wakwan benzo. Onim say enye say osuro nse bi o kire na obeboro ana say bia obeye ni biribi osuro ne say Kennedy Japan to me winning general primaries na general election no obeha wadwene ana onim say Kennedy on sansam fonso enti so na oka say be lawlessness na obi o wi ase ana won so sansam fonso so na Nado Danko Akuffo ado maybe say question. Oh, on say nipa ba ko aminim ni say won so nsem fon so Ghana hanom na Nado Danko Akuffo ado yo but obey president ni ehunu sa na tie ne sa nsem fon na no so no na nyetu ono ane ho party ne party members na oye against na we no Kennedy de no is against ono ane party members a wonya adepa even Nanado ene Baumia ene party faithfuls a onim say wokita party ni ankasa wo ya de na nya otumi sekire nani na no eka kire won yeah eno no different from Nanado de na sabre na yenim say na on so so no na is against niama abanya oteso ne ye na nani nje hu but na nye ni ane party ye na ninje ho difference watch them Matthias ye pa anti ojidi se nka Ken se o wini primary si nanka minim se Ghana for beto ama no so beto ama JDM nanka o dey assuming without admitting say Ken be ye president and Ghana can sakrai bi be ba na oh you sakrai a ebetimi aba aye sikadie rough ene
emra enye adwuma wo man. Look at Kwanya Kennedy efa so de asofo ne expose wo no expose wo ane malamfo a wanya malam akonfo a wanya akonfo na wo fa ho de Jessica ekum nipa yade. But the moment you become a president, the work is big and broad. Yeah, it's big and broad. But nyama bi wo ho a wobetimi e de ato na kwan so a ono me susu se ono ne member of parliament ana ne minister sabe ekodi nsamfu bi ayetete ne yehu bi a immediate effect oba yiwadi ana se obema mra no obema ya chirewa kokot de mra na ya di se oman no mo no se onya beye president because obi obebe bia wa adwene pa o John Dramani Mahama, His Excellency o wa adwene papa yeah na nado danko Akuffo ado o wa adwene papa na we de chire ba omia nurses are suffering, Mr. Degeta man. Drivers are suffering. Farmers are suffering. Let's ask a simple question. Farmers and nurses are suffering. They are, yet teachers are still suffering. Yeah. And one more quotina Benjamin Swa, and I am watching Danny. And now say Nipa one more party members and a party now a day by a bamuno. Party no a control. Party in a control one more. Party in the control one more. Na say one more petumia, one more sponsor one more, and more musica, a finance one more campaigns na there. No to me see quite say Obama Mraya Jumana Obama discipline aba. Nana, that won't no Nana, yeah, me petumi. Nana mi nika pre. Yeah. Nana wa boa me. To me na be coming sir. Nana se wo per contract. Me say nana ya me the contract man nana me hu say nana ye kwan da. Hu say nana esi market da. Hu say nana esi KVI public toilet da. Hu say nana ye enso so nana per contract nana ba. Metumi da na me chiama nana. Untumi ndan wa chi ma no. Metumi dia ma contract na wa koton kra ma obi no boy so di work. Ne be ma me. Nemo no nia ewo ho no a sese wo ye contract mede ma wa enhihye wo ho ni sese utumi meet wonim se contract we eye bia 5 degrees ana se ne shebre no senete kwan we ye no bia 6 inches kota na ye diguso no 6 inches no aye no 2 inches and 4 inches eno nkire se mede contract na mountain no wobetimi aye ne sane ope contract na mede amawo enti sane akwan no hyehyete no sa na se wo ye no wanye ne sa no ampano do se na we se na ado danko Akuffo ado na ba me akọ inspecting road bi o maye enti road minister ne nkrofo ene urban roads ne feeder roads ne won highways for na adwuma ne hye won sa no won ena se wo spect na se anye yi a utumi question won enti wo question no baako abien na se anye yi a the next time wo de ne famra kwan so na fe mra ne nredia obi foforo besuro hwe Ghana ha yesuro ade a hyewo Wan emra na nyesi entimi ni so ye betimi edi mra no so pepepe na mo nia obetimi afoso mra na ye di so no eno na aka anti ese yenye obi obet ba na ye Ghana fo nyina wo gidie wo na nado danko Akuffo adomo ba na ba no mra no kra no sisi ai ana ye mpani ye no mo ma yenko ana ye mpani ye edubire so a esese ye hu se sa mpani fo too much no esese ye hwe won so won amemuni ye say ye de sa too much mpanyefo no ebe president hwe Nigeria fo hwe bra wo bre Tinubu hwe bra Nigeria fo bre nante ekra de den na the first one cry so be 70 years yes sa no edi go but sika wonti na ya wafa kwa fo bra wo bre enti say ye nso ayeto aba no ye hwe say ye de wona wo ani afi kakra nya say ne senti ne ekofa mofra because adwuma na nya mofra adwuma ukoti se tikasere wi adwa na fam sa na fam tikasere wi adwe enya bete sa ntino na ye de amampanfu bi a yensusu se ebi a yemfan se from 45 year up to 65 and best 65 obetimi aye adwuma no but from 70 kode yemfa muoman dabi yemfa muoman penifo no kro ye koto aba no so a yenhwe saa eho no eye
na yem famwa yan kasa yem man no yem famwa yem man no. Anyway, Bahamas recruiting 18 nurses from Ghana to address shortage. Sa Bahamas one mean. What's in this way? One more pay a nurse for a power. Oh, yeah, no more basis because Ghana, yeah, no more basis. Ye good word, you man. Ye good word, you man. We are nurse for we are almost no and so. Into your better new abo who come on nurses free allowance. The abo who ka we are. We no babes is our own wako. Say Sika, Massa Sika here. Sika here. Enti say o kasha o ko baby na cash wo ha o beko masa o ko baby na cash wo ha o beko enti go na esi edi bigum enti wo ma kwan mu na wo ma nursing training na enya solid na yentimi nya more emfangu yen a enti ye wo chief compounds bebre or your clinics bebre hospitals bebre or obekwa nurses for wo musa. Yes, you must be crowd becona bacope. And I were bacope. Do you ever na a reha or mine? And so when day. And I was like your airport to a Bolgan Kayapa. And very necessary. Your airport, our Bolga and Kay. Mentas said, Tamale in our day. Oh, Tamale, dear, Memalando or Hoda. And your bad. And your bad by me, name, so more. Mudia. Nano your course, I make a hair soon. Yeah, Sunya there no. Wamuguso there. I heard you mean call. Sessiana, I come up. Oh, yeah, Orlando or what? Come. Yeah, Tamale dear, my lando on him severally. Won't be beyond so yeah, Juma one security. Baby, I oh, yeah. Shandong Gold to build airport in Bolga as company pledges to pour first gold new. First gold next year. Until Juma China for Juma Shandong Gold. China Shandong. Shandong. Ni hao. Mi ambo China da. Ha. Ati wa musi wa mubesi de bay. Airport. Akaya bad. Oh yeah. Because if you are do temale kra na then o kwobol ga je se wo faka kwan ne so nheda nkoye sha then the ultimu a na mwie mu ana wa kosi na ka ye nye takrade say air force for there na use o minim I don't know I'm promise Cape Coast for bi besin there baby yes on besin I remember ye ko honom share honom ye bibia ni mpenifo di mpenifo chi report ye besin ne twake nipa voter de no so what me akɔhwɛ senate voter de no mentimin koye but menyane nte se kuro we fa dimbra ofa dodowa dodowa na me te se womo besan o se nana Udu Gatwick and I say Udu Heathrow. It's a very big airport. Masa ona wako Heathrow ako here. I didn't think that year once. I didn't know to me, yes, sir. A place like JFK, John F. Kennedy Airport, New York. One more musie. If they know and no Buama akwantu omu nsem ho haraw. Onime yende no. Yende na ya agye nyina say even Ghana ha yen abusuam ene ankoro even companies siere ye bibia yen ye we kakra yi ansa na mrepa mu no ya tere mu aye ne kese and there sad and there wo munsua Pentecost kakra bi wo munsua Pentecost because Pentecost for si wo munsi dan a wo mo a project be ye 20 years said the nipa no population ne be no mo kukura so dan kakra. Well, Roman for so yes, I did. And I for lighthouse. Lighthouse, and so we see sorry, Doctor Daggy Ward. Yes. Well, we don't project. Near your baby, so Pia Benet, the attended baby, until over here now. Aqua say, and it's almost here. Okay. Number one threatens showdown. What showdown, Bank of Ghana. Over 2.5 million cash to police. Hey, number one. Unya the uncle the Ubokla Tanibia over to me. I day. I can kind. Number one.
Hey, number one. Okay. Chronicle the work and Assam Korea Chinese mining coin to construct airport at Bolga. Infrastructural transformation of northern region begins. Baumia and a worker. 582 projects. Okay. Hey, Baumia. Yate. NHIS begins celebration of 20 years of existence. And existence in the heading. And HIS, Akosi say, National Insurance Scheme, Akosi say. Celebrate 20 years of the combat the 80. Say, university 20 years. Now, so, Oyeri Nyukra and Tisania on Kwawada. Oh. Anti Sadia, Ewo Hui, a buebinum, Kakran Kakra. A buebinum. You, a buan Kakran Kakra. And Mamma dear, and Boame, because Mekwa, cat, and they say, Para no cry back. Massa. Oh, Ska. Amen. I receive it. Auntie, Edu baby, I'll wait to me a private now, Marshall. And I say, wow, do ska betia. And a binumonso, a bow. And I'll show me Nimua, Sika me home. Oh, I hear cry no. Sika bomb me home. Ah, I hear cry upon out to me the Miko Difu. A rade man in brim. Yes, Nana Kane, man in brim. Hey, oh, yeah, oh, 5,000. The answer as soon as allowances on the other. Oh, in part. Now, me man in Bremo. In part. Hey, 5,000. 5,000 and son as soon as Cadonzi, as soon as I in Kakra. Don't see Yaria, Yari, in a Sikayario. Don't see Yaria, Yari, Bella dear, a Sikayaria, Ekadia, a city. I know so Nisika Krana made a maintenance you. Oh, Massa, Nasa, Bella, where you man, a Jumana. Bella also Nisika, I am maintenance. I didn't know maintenance. Debbie. Oh, Bella. Debbie. Maintenance that. I didn't know maintenance. On kind. See, I didn't know want to Bella. Near the kind. Oh, yeah, Juma with Yanaka. Into your Genaketia. Near to see a being. Oh, yeah, sorry, Juma. So, and open no so pretty. And also Kakrafi Oba. Oh, near to see a be a son. Okay. South Africa to partner Ghana addressing housing challenges. South Africa. Ubon bodin duru honoma. On him says South Africa citizen bia yetuanika. Sawo. Yes, yetuan kwalaka, yetua awofoka. At the end of the month, Bank nekura FBNB so bank bi ebi wa ebi mehu bi Ghana. Every month na be so na car so sika na we no bia wo mo asalite ten obia ekoje sika nya sika bia emu odu per our investigation we ye bata ekuta nkwala be 5 a obetumi nya be wo de bagans ma be 12 million 1200 nkwala no so obia atumi bia be 300 on South Africa say basa wo mu mpejuma no kra ba ko pe wo kwa wo nya ejuma ntina say oh, yeah, Ghana, and now you're dying now, now you're Jumanu and Ebro. Oh, yeah. One more, I manage to your mocha. One more, say more, a dining, more, dime, more mutitim. Free, but some answer I was on your beer, but some Domsy come the nom and sa and the jota, sa. The Bossumanus on us or the bear a year, Nano or the bear around. As long as on buy 4 and I'll buy 5. But some ye trio biaka o de bagane schema sana ye calculate ye 300 Ghana. 300 Ghana. Yes, one kasa ma me so je be 800 Ghana. And 500 Ghana. I mean, kakabomwa they make easy money. Etume ye bibi kakra ofie. Oh. Na South Africa, me ade ba kwa wa ye. Aya me ball ma ba so. Ene se omutua wo mo citizenry no. Omutua wo mo ka. Na wono me se ye mo mo baby tra so adan so. O me provide. Anti Chronicle the Obokratai, what the Ababetu Anum say, South Africa, ni Ghana, di Kasubum, no more Buama, yes, see a dime, de ama. What the ones you can never buana, so be James can or the Siama. No, dear, the Obokrata, no, mean cold, shed and said, South Africa. 1 year in time. Hey, Alaji Bamia, doctor. I say, dispatch, dear boss, your new tactic. Of if you miss the ball, don't miss the man will fail. But me to opponent. Not just out the hina. And they made the enemy. A free akutana. I mean to me, though. Anna Kennedy.
Mede. If you miss, the ball, don't miss the man. Just a bonibuga. On sanka bona. Na nipa no chane go for am. Hey. Not about mood ba me at all. Naji. Daji ko. Won hwe ni ye mu. Won edu sabre a eye fie na moye ne sa na mokeka mo ho na wa hwe ni ye se wo ka na won ka me mfi moja. Na nkoye kuru because ebedu bra e bia obewini na obeka se onkonkoja na kuru ne ye ne ya nti ontimi nkoja o nti wore ya wore keka wo ho a won hwe no wan ka manto mojam I know correct asa wote asem na se nti ase pa wore keka wo ho a won hwe se wo beka wo ho no ento mojam because obewini bewien na obehia so nkoja o na monkoye campaign nso na atomojam ama ne kuru ne ye ne yawo nti ontimi na wonko. I see. The new crusading guy ready but Office of the Special Prosecutor on Sicilia da panso omugu super and yeah easy cra omugu so my young boy Ibrahim Hama baso Ibrahim ayade one man and say akoso mbodami ye be $20,000 and the widow's mite ne kakra ono so e de boa ye why are they papa nipa de on say na anope ye by na ore kan sem bia donzi F4 so say a good ayipa say si yesum nyankopon a yesum nyankopon efa nipa so ene ye de sum nyankopon enti okay Bible no kura say wan ya ma me no wan ya ma me wunua no wan ya ma me enti na che say wo ye ma wunua na te say dia wa ya ma nyankopon cause nyankopon obo nipa say ni suban ene ne seso enti wuhu nipa ni nyankopon wohu na enti se opese wo ye biribi ma nyankopon a sebe untumi ntu atwere nkoto no esoro ho ene na abofo no akofra ne chiame na aga jense ohene ya ba ye de aye de se na bro na mum se wohu nipa onua na so bre na se wo de mano a eno no kire se ampa wa ye ma nyankopon enti o se ni ohu mobroni mobo no o de fam awrade nipa ohu mobroni mobo no sa nipa de no o de fam anti o de ade so fam obi a wo sign di wade ma e de si hu klasi hu ma ya enti ye nua ye ne ye nua doye no na chese ya ma nyankopon sa na obo bi asom so a wabo nyankopon asom nti Bible no kura ka se wo fra wo nua raka how de ba ye kase mu ye kwase a Bible say dane so na Ewurade ibu aten a wo ba bisa no betwe wa so adenti na wo fra wo nua kwase a santefo kama ne de work share work share wasia ko kachiro ise wo share nyankopon ba bisa o anyway bujafo ba ye dane ya hombra sisia That's right. And a baby mama diana mi jamini abra. Ujaba abna kwa besko. Good morning. Abna ti say nkula ne ho ti say. Na yate ho ti say. Ama ho ti say. Abusuafo ni nyina. Abna kwa besko morning why? I pay my young common care books and stationery. Hold on, me do be called now to pay. So would you be my baby? Monker books and stationery there. Okoman my book be out baby and obenye bi wo horo. Textbooks no ne board da from pa. And to me ko to be cry na wakwa akoton. From basic school to senior high school books ni na omo obi wa. More pens, pencils, calculators, erasers, notebooks, exercise books, and many others. It's time to Monker books and stationery air running promotion binti until November 30th. We got idea how my unya chedi. The better say branded T-shirts, caps, pens, school bags, and many more. The batch say fan of boomersia, and your mouth be here, and your office books in your mouth be here. Who you not dear Juma officer. I am Monker books and stationery. Akropong-Akuapem old court one man or war.
But of when Nichra on a Kojo DSC. Monka for number near 055 182 9365. Yeah, come on, Colonel. The chassis in collaboration near the coin penny fierce. But Obi me what should I no daki what tra. What's you what tra. So be say nothing could be. Bibi every mumba. Sani hokra bibi enim. Let me see your shake that booty. Adape Lama Vista IPS na make am for the man why? Adape open say obane that here brighter. Lama Vista IPS. The massa ye chira opa na say okotwe na wentwa na ma chira say and there na efrifie see ekodware o better than show ni mo efie do asa wo chance wenya wa yaresa because Lama Vista IPS here all the courses business, general arts, general science, home economics, visual arts, also the technical and vocational courses. Lama Vista IPS, Wayeko Wasi Exam Center. Me pacho forms in Aba Montia Yeton, Ebi Ewa Okoman Radio here. Your front desk go by Ubenye Biwai. Oh, the Ope BB, and she will be a 0240 206368. 0240 206368. And I said 0246 246875. Lama Vista IPS. Educate, challenge, and inspire. And the boy driving, he be utie me pa. Oh, say wakasa two troubles, but Emma one God, the best of Wama. Driving ye. Oh, troubles me only in anime, ma one God, the best of Wama. Oh, pre company. Revenue and Rafia Juman would do fear one day. Oh, mattress and in ye, mattress and I say. So, but I best on fair. Which is Bramo, Sissy, who got to jail. What was war bread? Oh, pre company. I say, man, can't tell. Our mattresses are papa, a dimu kama pa. Ne born in soda form. I was said there to quite Akokodi and a walk of a mattress a papa yaba. That's what to say yes, or to pay the papa bina. That's where bounce so kafo kama. That best one now who did a CPA seat and a view pay. Anti Masavu Bakwama. No pre company now benya sa mattress in the bio. Let us me no car no engine ne how. Engine na say a smoke dodo. Engine na yamra. Okofana makra want to men for bepo. We use Kia Bongo 3. Oh, pre company will engine ne be kama pa straight from home. Nebu answer for. Okani a matistre. The wood matters. Who was Chevrolet Spark? Who will Kia Real? And I will Kia Morning. Me pacha wo pre. Oh, press him in country, Zebra. Kabozo for Subai Party or Munibi. Nako Brenio me person befako. Atwane for no mo ko twamu adibo simu ko tona boden. O presi me hawo ho. So wo ku apimemu na sa no pe wo tie Okoman Radio 97.1 me pacha frɛ o presi sia. O pre number 0244 40 30 90 0244 40 30 90. Say mattress na upo. Say your car engine na mabubo suibi na upo. Kia Morning there, Kia Real there, Dawood Matters there, Chevrolet Spark there, Kia Bongo there. Me pacha for precious here. 0244 40 30 90. Na one omon Kasa. But the pay Amanfo our site. Edi baby ebebo dinosaur. Unya 2x4 ni bi, unya 4x4 ni bi, unya 2x3. Ah, board by na unya wawa. Nyame dua. Chen. Unya onyina ana onya. Unya osese. Emire, ofram, odum,
okro opron ana uhia kwetramfo edua ben na uhia anopeti moshaf timber works moshaf every station here na moshaf butuo wose enua bia wo pe bia board bia uhia bibia na bra na obema bi waye krado ne bo ne da fom uwie na pe roofing sheet akoboda nso obema obi open pampro e de akwa ania wo de be ya obema obi open cement ebi wo hono open apono ebi wo so what is your problem wadwendwen ne na mi frɛ mo shaf sisi a o ka si kechire Kwesi Appea Apreku ewu ebi otafregya na me se frɛ no frɛ mo shaf 0243 164 674 0243 164 674 and 055 and 0544 sorry 988 575 0544 988 575 ebru ekuapem udu station here ehwa na wo cutting machine nso wo the twa say 2x2 2x3 2x4 oh me dey ko now ni mo sha afindi kita ho no mbo a wate oda da anapa mpesa bibisa wasem bi o wo yo bi a wo store pa we are sure wo ba no wo junior high school wonom no na ono so senior mpaboa ba na ya wo hye diko school hwe mpaboa hye wo ba no mpaboa na wie mia wo ba na ma ba ne tena classroom kura won to me concentrate because wo kwa mpaboa na wo toma ba na nya papa enkoto ni wan twa mpaboa mfa ma wo bo na wo na fi se shoe fabric na ye mpaboa ma brofo no be fa friga na de kwa abrochira na Alpe mi de make a shoe fabric for ediama wo. Sandals a one no more je. Empaboa one no more je. Oh, shoe fabric. Because we are crafting the future one step at a time. Anti one to amobuase. No more je empaboa ne diama. Me pache wo. Open empaboa ni bi etua. Ope bi ekogu store. Esukufo akamenya na secondary school se weku apema nyina sandasi emma ne mema de wo mo ye ebi ye black ebi ye brown wo mo de quality material so na wo mo de ye e ba cha de na fresh shoe fabric anope fresh shoe fabric Jeff ne dom penifo e wo honom ehu se no ese ye bribi ope brown na obenya ope black a obenya na esan say ya sheda ayeninti se shobana obane neche scholars no young scholars no wo mu feel brutal no omusha wo mu feel proud onim hostel junction ona shoe fabric wo shoe fabric dey also for 053 41 52 841 053 41 52 841 bibia pese hu fa hu bia nsem bia pese obi se bia no bisa no mbeboa anape unim mamenko me fa dwede nkrato ba ko mienu bi ndane me ho mbeba ma hwese nkakre ya ja do me konya minye bi no mi James 42 me ko adon su minye se ombe hu me moba ape ma menchi akosua ejakuma sapon. I hope you are doing good. I know sir Jonel is doing good. I know sir Elsie is fine. Christian Nathan, I hope sir afifia no eko etwa. And Elizabeth, my queen, I hope sir opia ho ye. Ewo Atlanta, Georgia, Suwani. Meba sisia, meba enkomo ho. Minua, afei mamenka me wura mu aso ahunu a menyaye wo Safari Valley Eco Parking Trail. Emra yeduru pe akwantifo akwankyerefo a won ho akokwa agye de yemfa akwan a yebefa so nya so ahunu mu na ngye yi. Na wura mu ne twa won hia fiti mra ye wura paye ni mu no. Ye humo bi te se zebra, sable antelopes, crown cranes, mara, silky chicken, emus, wallabies, deer, ponko, ene moa pi na yentumi nkanpo. Akwantifo akwankyerefo no kan wura mu no won ne ye ne sanya won dinkita hunu nsem pi kyerɛ.
me baba ne ma wo aduane mpo na dadamfo pa ne zebra no ya kompatanso wonsio ne so afi na ya bre nti ya ji ahome edi ewie aduane wo bebi e hoye feyi na woni enije we ni dwumadi nyina bo hyase free 250 Ghana cedis na eya kwama mofra mu di mfiensia hyase be baba na nti ahwe enre mu mu aso ahoni we ma ye nije strong ko ebeda ya koma so yankwa ne nyina na mentimi ntwen se mesan mechi akosra Safari Valley Eco Park bi Safari Valley Eco Park, bringing you closer to nature. Bet Jessica Coco, ewo betway so. Hitwa wo better or how bieni. Apraye ko season fufu. Eno ane se, wo be ko betway side no so. Na when your golden booking code, na fetwa wo bet ewo matches a wa hyehyɛ no. Afei se wo bet bi ase ya. Yesanso ma 100% ewo free bet mu. Wo mpe we na wo pede. Bet no nyanse no. Woni mfie no wotwe a. Enko. Gaming Commission of Ghana sashase. Nhyehyɛ kakra wo. Betway. Get way more. Take a sip and taste the flow. Life it be hard sometimes, but let it go. Feel the flow for your patio. Bellas, forget your feet on the floor. It's Bell Ice. You feel it burn. You feel it burn. Take a sip of Bell Ice. You feel it. Jiwo Bell Ice Lemon, Pineapple, Orange, and a Bell Ice Vodka Mixer in one pop peppy. Na enjoy. Kasa, Bell Ice, ewo PET plastic bottle mono, ewo 8% alcohol, and a Bell Ice Vodka Mixer, ewo can mono, and also 18% alcohol. Nomninyansem, wonton manipa, only in fear to watch it, and sesa apem for num. FDA, ajidredian kratoi atom. Bell Ice, Mephilia. Another quality product from Bell Aqua. Bro, Kojo, obey exams na we twa no yopo say. Na ifa na auto textbooks no efi. Mini abia, me bay adusua fapim enyina ejina Runis Bookshop and Stationery so. Say open exercise books, textbooks, calculators, mathematical sets obi. Obaketu ensu ya enche obehye suku ase. Orokwa na ni wakwa akoto ni crayons, color pencil, sketchbook ana afin so no eye erasers na ede yafi Runis Bookshop and Stationery. Enti me ba panyi owo secondary school nso no men den. Insuro Runis Bookshop e books edema mofra efi nursery ekopim senior high school nyina ebi e wona aso ye obaketu enso wona nursery no eba ni crayons, color pencil, erasers and afi sharpeners a oko Runis Bookshop and Stationery a onsabeka. Hey sir, na ifa na me hu Runis Bookshop and Stationery tra kwan. Runis Bookshops and Stationery e wo Manfia Akuapem police station no eni mo pe ana afre no e wo 0249 219 599 0249 219 599 ana 0243 946 483 0243 946 483. Runis Bookshop and Stationery ana wama humesia ayete. Money oh, hey, money oh, money oh. Me pane ne de me adma me skin say black spots G-menim boss na me read den so aye basa weja me arewo any adwendwe kopem se me yonko brebo introduce Gluta wide range of product ma'am glutathione ne collagen component a ewum ne siesie honam no etiani na emane ye fesronko hydroquinone nim enti emane ha okra Gluta wide sebenhia wamma me read aye fe ubenya bi o cosmetic shop bia enkratwe FDA agiatu. Offla Construction Limited Company for sure. Kaiser Offla Construction Limited Company in Penny for say. Enya cement in the blossom kun waton. Ubamodia do any trauma share. Gubenya a building equipment. Some person to call site a wood concrete product. And therefore, almost supply a war and near and therefore be Piara who pebia or building site war. Kaiser almost so the into real estate development and so it would I know person who began in Tempa. Offla Construction Limited Company. Gobejo so for any job Busmasi Krapim, a monochrome Krapim, go for Idia Asunjay Junction was Sabeka Offla Construction Limited Company from I was 055 295 7198 0594 635656 050 280 8992 and 027 9012 954. Book on social media handles in a Offla Construction Limited Company was Erekomo Kaisa we free delivery baby I will be and phone Yedebekwa Kojawan Tempara Senya Offla dia and there you are not building Kayo
say Ofla Construction Limited Company. Your property, our priority. Okoman Radio 97.1 FM. Ye doyetie for ye panesenti ena ye bie ye ntaba media mo bibiara ene nwumekwa wo se. Sa wo pese ye bo ne ma dero edema wa ye krado bra na ye ne wo enidwa ana sa wo yosofo na wo pese wo preachi ana safo na mo pese mo preachi a akwanya eda wo bibi na ato ena wo pese ye bo hu dero edema wa akwanya eda ho bra ana sa jingle hu sense productions na wo pese ye edema wa akwanya ewo ho ana wo ye show bi na wo pese ye be fa live ewo Okoman Radio so a akwanya da ho se ye edema o ne hia ne se obefreyen ewo 0202 993475 ana 0594630059 ana 0246246875 Okoman Radio ana okriape mayano I wish I for Mama Kwaba, Okoman Radio 97.1 Akuapem, ano ampa. I pay Okoman Kasa, Jumedie so and I was so going now. But I pay Jumedie see and so ye boyra Akuapem ya market. Aya yes ye jesi wonom makarena edwesi wonom na enipa empese mbekwa akotrem market ne kwa edwanom wesi no sign no musi no edwaye wom baby aye gunsuo honom en okọ ya ewukugwa he ya yenua Kwame on say one what to foundation wo pray for assemblyman na Kwame ayade pa Kwame Perry wa yade the finest wa yade oh masa wo hwe de we ode ne ho ahyemu ne sika we yie cement wakoto ene de say blocks wa fa mason for na otuo muka na omo ya Kwame ayade onipa yade wo sa yi say ye bo Kwame abaso to the finest Kwame Perry wa yade pa na Kwame onyame nhyira ma yenko ebru ha ana medehie no ebutuo bala ane ebusuafo no wo honom na nea ekoso ebru market won twa homfo ni kyerese abakwasem bi po ho no ye benyo bi ma na bobom a kyerɛ ya onfa ma ye bala machio yemhwe se yensa ebeka bela ye ne no enkasa na ombo ye mu ba na wo se na ye kase asempotem ha no market bebre ho no mu a it's an eyesore kyerese baby but yanko na yendi nkomo bala Ketri na mubutu nsisi a de nyame ayadom ya be pie mu ewo ebrew market walk ebrew market ne ya be pie sie na nyame adom ye be pie mu no uko Facebook Okoman Radio a ye twani foni kese pa eda ho a chese wo hwe market kese space wo mu bebre na nipa dodo na eni ha na afen kwanten na afedie wo tonto ne ma no asefem enam so ma ya boera market ni mo ya beto ye papa bi wo ha ye be pinten no na afe ye ne no edi nkomo senti a won wagya market no na afedie kwanten na wo redigua papa ye mo akwaba ediba Okoman Radio so yeja yo na we dey na be your band yo papa who market high in fear saying be almost 31 years 31 years me refi din kaka boldin tray usiansa ya usiansa yo papa usuansa wo have for 31 good years there and na behu ubenim de kaka e dia farm marketing ho ye betre na waboye mu e de nti na wo hwe spaces e wa ha nke betumi ato ade wo mu na ye no wagya ho na afi kwanten na wo tonton ne na ani de wo aka kire wo si wo mra market ya nanso ukoka obi a si me market ya me mba menim ne nti ya market ya wo mba ona buda botu kura de bi kura no omo obi a sikase obi a metusu market ne mako omo we sika first one why so betusu ya wo di steady we okwa nga ma bi second one ba bi o why so obi a metusu na ombe Jesus can. One time gets in the one so macra. No could be some pound change. I think in a moment market and but also more farm market. Also what on the wushi or what the market had what a bar. Many minutes I shall woman. See young dear, young dear, Tianka Kanka cry. Could be a somber.
ka obi a ka usoma on chira on chira nti minim na market ya usoma na bia wo susu se wo hwe ha no ma say so talk akra yi ama ha aye kataka kakra na wo susu se bia se ne hate no na wo mana enye no sakra ase we see market wi bra we see wi sense no sa ne tia ne obi a mpeso baba ngofo kra ba chocho wodin ewo won se obi a ba telephone number ne ali nyina o kan o ma oye so ba obi ko lati mi be pentia na fi akiri obahwa o na wayira nti menemu sunsumu ko ya tim parisa oba o no ko o mabiu oba no ko o mabiu no pani wo wa hey ade ton no etisen krofo ba bebre wo so bi wo ho a ogina kwan ho de ne osifika mu a na ne na chese ye to na ade ebia o le no nti no peso beba market a wo market yi no etisen o market ni de se wo ye market de etore bibi etore bi nyi na nya no se enye ye be 3 days nti we be jai market ni ese wo koso ye ese nyankopon no ono bran na bibi a nsaka so de ade nti se wo to na se wo ye wa adwuma nkakra nyankopon mabua na nya se wo ba ya na wakukuru be 100 million gbe neji na koji ene ye man sa tem biye mu na wo be kwa ahukiro wo be san ayi wo be san kwa ahukiro wo be san ayi na bibi a nyankopon ya na wo babua ba ne wo be fa ho ne wo be to aduane wo no made wo benya ba o mi su benya your penyo usu medase na unyi ni se watna for 31 years no apart from your working history bia ni baby nti a emma nkofo emma ha medigwa ene na me ka chiosi o ka se omra o se omma menim ni nti omma jeje mreso we see sa market yi we see ma between Akropong na Apreku jeje mreso na Akropong na Apreku I center when tell be buy so e tukai no way say Akropong for number wo se omma e se bra na ntoko ani si no wo se wo say one ya man ya de kanse fo ni ye so ba mo si ka nga ma wonti no wo mba ha bi okura dini ne be ya ni se okay me tim hu ni amesa center one esi me bi atwam wo no kra di atwam o aka wo ha bom so de ase di esi nyina ye be ni pa ba ko me say you me ma se fi ayi anum me kache ponka say bi so de ase di nyina ni pa ba ko enso no buru na enso no dokono go so de ase nyina ni pa ba ko ti yang de me de me wa ha me de tambia me wa to ko isi kura no na Akropong fo no ko ayi achiwo kotong ni aman na me presa me basa ba e se hana na me de me nya me market so de ase ti me de me wa me ko be bia e ihe okachre bela me wira ho me tie nsem a eja wusu kenya kire se yesi edwei emfia be ye eduasa ba ko ni o achapa antina akwai se eja wusu watna beseda ensuo ho emfia eduasa ba ko na menim se wenya yare so nya yare so me de bani hwadwom ho no ma bela ase eja wusu na tonfosi ya na iye ono no tonfosi awa hange ne fefe anti eja wusu kwa na edwei wobutum etomu ade because ye hu obia se obia honom na wakase yewura ono abodan kwaku botwe empo aba ene amanfo abekasa but obi behwe onom a na wadane ne ho na wokọ okase ono akasa behwe ama omusika sika wonom edi tua bebi omo ebedi dwa no eka ana mayehu se sika wonom eye dwetra omude ehye dwadase osheda mebi no musika si won fa mbra na won fa besta ti adwuma wasa ka sika na won amabi seka won bi wasan frɛ wo ɛre wo fe sɛ wo sika no bɛma won so wo kɔ nso a won hu sɛ sika no ma ne kura ne sɛ wo makora na we dia eja to wa bodwusem na medinsu obegusu amawa wo sɛ sɛ amanfo na nye serious but ejawsu ujidi se entawantawa eba Akropong ne Apreku ntem ana ede saa de we yaba na eje no kasa yesi yewie no papa JJ Rollins esi wie no amafo hyase se wo mu bem ebo na wono mo je no ana assembly na jibo bi ebo ne so a wo mu ntumi ntua na se san bi wo menti ase o se edwesi wo pa na nipa se minkoton ade wo waja ebo no kura de efo kura sin bibia
A bonnet there full. If the witty view or person nipa bamiti way and a full. I was some cry would be a heavy. Tika ubenya cry and a bubble says can so be. So that's it. Nipana and Empaseba, Mentiasi. I just ask Cano, Utibi. Says Ganana, me baby. Utiama hefa for assembly na he. Surface and not a one team we. Person no one team we and never a coupon side. So that's it. In the coupon, they will pay what team a very coach upon side. I see. Any pa yachi won say one bra. Na amon beton ade odwom ho a wono mo be aso wo mo akobo mo ho wo mo anya bebi a wono medidwa no wo nipa ni bebiri uboko ngrofo danga nipa ni bebiri ahigwa bitabi se we yeah hello unfortunate asem we there nana mentiase yeah yes edwa ne kama ne hia ye painting on Facebook na painter na hia na wono ma am say baby chance dan ne so awa ya nsuo to ansuo kakra no mo aye na yesi we esi wonom mo se yanko mentiase ma yanko na yanto anko mo ne so aha bela na me bisa eje wusu se sabre ya ononko a aka na wosi dwom hoi mi ho bia ampo ho me ho so bi nso we kire wonom eno so akadwa ne ho ana asesen what's in the socks stores ne di nkrofo ejije na wode won ne magum na ebi wo ha o bia o store ni bo kwa no ho a ne bia ne ma no do so na odi bia begum na we ne ne ma ne sa no we yi bi no de stores no kwa no sanetini ajaso nipa tu pe woko ayi market wo mai woko fania maba wonu me ne wona wa ha emi a woton banchi ni ade ne tomatoes mu ni ade de woko market wo mai dion ajaso nti emma wonom kwa kofa banchi bode atosode eni nasefo aba beton wo hwe mayam bi so ebirim fikro ni mu ana ebi fi baby ebeto bi ho because so obi asedwa ne kwan ano dia ne puna no dia be den so bebo ewredwom honom edwedie no ekoso nkakrakra wo mo beto amanfo beto bi ana mo abusuafo ana ebeto ne dia nkakrakra wonga mo to ade wa ne won fi abiru wonga e buru so beton na wonga kan ne wo kan kra won mu ya homba ana na ya wonam fu bi so wo ekiwo namfu bi wachi wonti won so wo ho mayem bi se josu we ebetimi aye sunsumu ade bia na be mentiase I can't think for say edwa kama say ya amampeni dada His Excellency Jerry John Rawlings esiye na besi ne nipa empese wo mo ebekom ono abodan kwaku botwe a wo ye MP mbrase bedwenu a owo mpesu ane so abato mpesu ane so abane nipa abekasa nipa si yenkom dia importepa na nipa na gie dia na nipa na hwehwe bebi won mo susu sese o mo ye wodwanim ana se dia pantina wo mo ntumi mba embedwanim twa bibi unim bibi aka kire ye ne de nema de bibiri nema ye bibiri se o se edwa bia wosia ejebia wesia ebia wode niam bi hihye ho no mo ne ade saudi ade akwa sunsun ma de nti first na old market no ne nipa papa serious bi se wo fi asisi we se wo fi asisi we no niam bia we wo form hanman enye easy saudi ade bi dem gra na meti ana papa bi bai na sam no mo kwa no ho ba bia wo ngabubun oba pe no si rashi ba bia wo ti serious menimuno no okazi o chetrem ne me bia menye ni ade na me fembegu ahemrache na menya memoya amere me geji ya na me mema meni sha chenya kopon e no ye mwe fi ho na mbo afi beba ono ba bwam e ni o chetrem ono oku se me koye na etiri nsan so ba me hu sa na me mo nti na me tie empa bonka na me tie ndi se yesunsu ma dio me dia minim e nyankopon no bom dio na se mso friend Ajosu ya beda wase na
yes osuru 2 million osuru ahode 2 million na wanyankopon no epe no na woyo enti ye besere se urade bekoso aka ho no wabɔ ho ban se ade na yesunsu sa na me madwene ye me se yesunsu mu biribi because enya kwa enya kwa se yesi edwa kama we na kenya ni paint ye totoso ye uradan kwaku botwe no akra betimi isika ne we na obetimi na ka we paint wonum kama na ka dwadifo yin abem enti obi ahia bibia na ka waba honom so amanfo se la ye madda ma yenhwe bella yenhwe ye dase ejosu bella yenhwe se be yan pa afro so na ye ne ono so edi nkoma opanyin Eric Aboaje ewa ha obepese oni ebedi nkomo kakra de afa eye brew marketing nti ebe ko nten na ye ne no edi nkomo opanyin ye makwaba na yo na em say wanu yo beka mexa ye bepese no ebedi nkomo ne uni na aka kire na ye ntumi hu ne ebe ya fa nso me mamo eti efu nyina achi nse za market ya se wen me so mi fi Akropong ya na ha na me te di dwapa wo me 1972 kin me fan se 10 years kura no na me ma me tumi suma ma mbeto ade wa na me ma me tontama wa onyame afren nti me de me kosu digwa wa ha pa asatina o say since I won't say now be me reto ade wa I've shop about wo papa ya won nka se ma to ade almost 2 million wa ha se ya ntama ne ntade ambeto ne trousers and egu what you say me call the other side agri shop ma ko to ade almost 1 million so nti at the end of the day no we are reto ade no pe ba bia ye full won a woto ade no wo pe ba bia ye full nti so obi abeba bia ye full a na me meto ade wa ha nti fa nse makofa ntorwa makofa ntorwa be bia naka be ye bia na mereton wa na obi ma na ade ne be sei right obi abeba bia e ho ye cheap na wakodigwa so me be no matter how to say na papa ne kan no wa ba be ni gwa so at the end of the day se si america ade nsa ye minim no pese amba nti wo dwene se wo pese kodigwa wo ba bia ho ye cheap ade a tembia no wo gwa na be kofom definitely be kofom in a 1 second thing I would say the market keep on collapsing because of the people who are not coming here to do what? To shop and other things. I'm not talking about maintenance. Maintenance it will be about and because you for Madina before I will renovate Madina station. I want to imagine nipa need to go. So now you know me full say nipa pe cheap pattern. You be a party fu nti opebe bia obekọ no wanya no fofofo you no fo so oba ha dia ne bo yedi so ehu nti ha me ma so nti na obeto no ho nsa na obeto no ha nti there is no harm in coming here to make a business so what you say we are space ewa obia is off nti get here nga papa ya okay me na dikwa for more than 20 years what you say ameto ade won nchen nti no me de me hu say if this market to build up padia, we hear my renovation, papa. Shebebi aye febe when we were until be by Shigwa and will be by close and a market in a helpful say. Until when you policy near Wahanan Kasano, as it would to maintain the market in here, and none of they attract to be no show to my back one baby breedy. What you say? So we imagine I may pay stock, I may pay a shade back or crowd. Let's mania. Oh, they say, but well, look what the caterpillar baby drew her, when I keep on your yard and why and I spacious. So, no what developer no be kon ado. So be marketing. But if you leave it tatted like this, who is coming? Okay, I say, yes. But I don't know. I say we keep on. Who's the worry idea? They should keep on renovating. Never yet standard. And when you pack on, those who be have a party. Now where you are doing it, I say, you know, person over no better. Just saying, I have to close by Nazobia. We have who is here? Nobody. Look at the compound. What you say? I intimated a met paying for right now and say 1 million nipa ebeto adewa had no but 1 million compound no 1 million market no na development be opposite with development. I don't know how they want it, but they should make everywhere to be clean. What you say? Tanga se for tia we jiska wa me ya so just na help why so tanga se for. Yeah, hello Bella. Yeah, hello Bella. Hello, Bella. Okay. Ebe boy your homework in your best call na ya kwa try and come or twetwe so. Na mitie ni papa worker nana na worker be sir obi a pade a edidwa opɛ niefo ana wato. Anu ntina me etoda
obi besne di ni achirem baby. Bella abaso meba. Hello. Bella. Keshe. Yes, Bella. Enti na ne opanyi Eric so the little dra and no say he say you renovate ha. Na etumi attracting crofo na wotumi ba. Na ye best ye brilliant no Keshe ne e brew Akuapem no ye market and no ti ye be hwe ne di ho dwuma se ne tie na ye ho ne be ye no. Okay, Bella, me does papa ne kase no open area or car renovation and maintenance. Yeah. But in marketing, there's what we call 4 P's. You look at the product, the price, the people, and proximity of the place. So my way a kekabomo because near walking. Na maintenance here, I say honor my name say Amanfo professor on digital baby because a baby no my neighbor for kakra. And one place where Kasa honum ehia maintenance or renovation. And to renovate and your honum attractive, nipa no yede on court now. So kotoa dem obi so aba beto. What you say? And we also have to factor the people there no. Na yenhwe kwan nam so a. Anti Bella yeda mo ase wo ne zigine K Brown one mo ho nyina. Mfa mo ni kire mu baby e benya pedifo bi ne omo edi nkomo baby fo François. Na yenko ena ye hwe ye market. Ada na ka dwa fefefe wa wutie mi ko Facebook na kohwe ko Okoman Facebook ye page wona ko kohwe wo ho aka edwa no a ne hia ye paint and so aye white elephant esi wonu ma nipa mpese o mu be komi nana ana sunsum wi ase no bi wona peni odi nkan kasa na eja usu kase wo mu yo mu tutu ni o me bi fi hon mo bi kra be ka kire ni se bibi sa to me so akra market de bibia obia wo kwan ofa so eton na ade enti otai ko market anti na most at times no market ni bi wa what the gate etoto ano ne ade nso enokra no security man no tumi ebue ama obi wuram ba mu anadwo ebe ne nyankomade wo market de entwam ewo ho a obia beton na ade a o kwan a ofa so ede ye na ye a obenya market ebinum de ye nsu ebinum de ye powder ebinum de ye niama horo a wode ye tutu form na de ahye form ne ade eno ye obia na ni gidi ana ese na ne sofo akwankyira ne sofo be man ana akwankyira ne malam be man no akwankyira ne togbe ede be man no obia wone de nti eno no sa ne amane de it happens ewo a market mba sometimes no ade ba ko a wom ne se eba ne sunsun fam na market fo ne bi etimi challenge won ho se wo be collapse other market now o ma twen na me wan waka kaze sisi a no se nke ye na ka me fa ne se wo mu ina mpo akoboa no baby se wo mu digwa anka eno no kire se wo mu ina na adwene move ko one place but we know they are scattered wait in fie kwaya no we asedwa wa ha we asedwa wa ha we asedwa wa ha no ana moja edwa no yana nkasa ato ho eno no ye unit committee for ne assemblyman for adwuma assembly members and a unit committee won adwuma ne ese wo hwe no wode mra eba na sa mra no so eye adwuma se ye mpren amobia ntena bonten enton ade na o wa be no wa boa no ewo ogeti ano wo banche no wo yi no aboa no ewo ogeti ano na return ewo hono obi kofa number na wa boa no egu na pampan so na otigeti ano no return sani amani nyina ya de a esese unit committee fo and assembly member fo hwe na wode eto se na no ombetumi ahye obi se menton ade wo ofie kwaya no ana oh yes se what ya say wo ye ho adwen se wo be ye no wo bo dawuru away announcement says serve it in Nariko wo be ye town hall meeting answer no afre o man ni nyina eno wa kasa onabo dan koku botu atrai bibi sa anya adwuma onabo dan koku botu atrai bibi sa anya adwuma enti anya adwuma se oka eto na o hye nipa ba ko mienu na sa anya adwuma na o dia mu se sa okay sa dia magyae a sa na be ye namo no o insist se emra no ni amaka mu nyina o man no magyatum no anya adwuma ebetimi aye adwuma
enya adwuma ebetimi aye adwuma enti se wo beton wo kwan ho ne ade na fe ye fro ba cancel ho ana se sesi ase ye renya court ewo edukrom ye renya magistrate court ewo ho no mu bye eniaman ketinkitin bi ane ade yi ne ye de wakọ ode nipa ba ko abien ko pepepe ubo say afei obi a set up but say uja ne sa na be ya ne sisa yenya wonom a omudidwa wo hobi ba ko ane ne ono so koto honom I wish say ye betimi aboye hombody na yenya wonom a womo so ase womo na ekoto ni bi more na no because I still don't get it so na ma because krobi so for ehia se baby bi se esi wo mo ade o mo hwehwa no ai keke ade o mo hwehwa no we so won say ya boso aye kama nti wo ho na nsuto a na renovation kitwe bi na hia ya renovate ai ne kama ye penti kama na ka jenefo wa ha tomatoes fo wa ha emo any A4 wa ha chinchinga for wele for we na kan poto nani for e wa ha oh banche ne bode mankeni ne bayire kontomre ni nyadoa onso wa Joshua na anka akrante ayaho empuna mfo wa ha adwene masa baby akọ no wa o de ye fancy ho no mo a empuna m de na o kan katinkonto asemo nana me wa madam fubi me pena sempa zawo friend is aí madam fo no o di Kwesi bia Kwesi bia ne ai pa Kwesi bia ne pa Kwesi po mo asempa po mo asem nana enka hwe bia me se me po mo asem mate omo way me say krono wo ho ya amano krom yo amano krom esuketo aso eguare amano krom omo me po mo asem sawo na mi nshira ho pa Kwesi ni Kwesi bia pa Kwesi ni Kwesi bia okay omo aya tie enti nana say ketimi ya ne sana anka be baba I think say okay there must be a law enforcement there must enforce the law menim Yewra Kenneth hwehwe assemblyman no Ewuku honorable Ewuku na ono so yemisa no meje di se enka ebesumi aboa you teacher ni mo menim se sa abere bi o school ana because me I believe say nana senka nipa nyina beji atum na wonom wo honom a na omo ton ade a uhia ade a you be forced to go there simple uhia ade a wo mo ton ade no so no se bio aban betiti tikiti kakra eno so na wo benya district no wo de aboa ade aboa me investigation kakra ma je say a lot of things are done from Dan Kwekubotwe honorable onwakasa botom wow ana what day ye onwakasa tena papa iko onwakasa tumi sika free ni botom say me de mamo mo fa nko start bi ebi enya ne ye papo yes onya ayi ya na ohwe wa yi ani anyway anti yeguso ne yakoso bia no ebesa ye de abramo ebushafo Okoman radio so 97.1 ye hwese benya afoforo ne no mo adi nkomo atwetwe nkomo se market no ebi ewo ewukugwa aya monto asundu ho mame ndinka wo ko ina ka won fa de wodu de wa na ko hwe de wodi na na ye ka ho asema no pa on se wo fi ebriwa na oreko dewu nti wodu dewu a nanka wonhwe ehon so de ne se eteden yo nanka yendi eno so ho nkomo eno so bebo apa yo bebo Appea mi ncha madam for back odi Anita ani eti say one me wo fasefo and I hope say mo nyina mo ho ye Pentecost asafo no baby e wono ne opposite is it don't man your wife choba ne side one ma baby ana na just say Akropong here that was a choba bi o me we fini din me the boy we hana come but Pentecost Akropong Pentecost ne hono me hona Anita me wo fasefo no e wo okay Ante anope ebusua yeguso ye di nkomo Okoman Kasa na ya hwe ne ebefiri mapie
see I done a mistake. What do you have? No bitter, she retreat current. No, yes, oh girl. Nasa me di, makumenyi na mawa. Na we Okay, we shall for your fee. Baby, I acquire no young bombo day from a brew to Mandela Market. The Dinkombo. Yellow Bella. Ketri. Yame adom ya sambe piemu wo Akropong-Akuapem Mandela Market. Wo munyo maboy day, papa. So, hey. Aku dia in fact ahayema na mmom no ye bisa nsɛmpi wɔ hɔ menka na akwɛ tsɛm na make nti ye bɛkɔ wɔn nkyɛn na ye ne wɔn akodi nkɔmɔ na afei ye hu wɔn haw ahoro a wɔ fam ma ye mo akwaba de Okoman radio so njo ma mpacha wodin me de ama adumi ya yo ma me ama we de ye bɛsrɛ na wo ne Okomanfo ne yɛn akasa ɔhaw a mu na mu wɔ ɛyɛ Mandela Market ha Oha ye na mu Mandela Market ya. Ye ni baby a ye dwonso. Ye na ye wo baby a ye dwonso wa ha na wo bebubu no. Wo be siesie musie wo se nana reba ha. Nti wo bubu no se wo be ya so nana be. Nana Akuffo ado. His Excellency. Oreba ha. O man tahine reba ha nti wo bubu yi se wo be siesie na ma. Ye wo ama ye ama ye be sine. Sensu ta ye ngwa yi so. Ye ni baby kura ye fa ka ba kura 18. Wan se ye kura wo be hwe ya se wo gwa yi so. Ndi yesre nana yesre no ye panetaw ye gbare na wo bebubu no no me yema ye ni nya baabi nyonso Mandela Market fo ye nya baabi nyonso ye ngwa no so o nta na ni mehwe ye yesre na la o mehwe ye this ba o mehwe ye wo ha do te ye na se ye betia nti ye ni mu no na so brother ni so wo so no the mini PRM I say 2 weeks bi o mehwe ye we yo ba ntu ni na nsi market yada Yes, rampa no pumunta mani mete Mandela Market. Na se wo pa na kasi na o mampahini fukrom he Akropong. Na wo be se ne market. Na wo ba na baby a wodun so kura woni kura e fere. Yes, na wonta na ni mete yen. Yes, na ro mete yen. Yo mame abakosem trese na kane no mo wo ebru market so. Wo hwese na wo mesiesie ho a na ho na mo wo. E ba ne sen na mo fi ho. Oh, ni enti a yesi wo no. Yes, atam no pode na me nton ade wa ha me ma me no na na eton ade. Ntokwa be si Akropong ye ebiru funtem. Ma ebiru fu no si we Akropong fu no stores ni ade nyina. Nti yes anu na Akropong fu te wo ho. E na wo be pe ha. E na wo be si egua no. Nti Akropong fu kwa wo be si egua no akura. Aburu be yem 20 years kura ni a Akropong fu be si egua. Nti ntokwa na me Akropong fu ba Mandela Market ya. Na ye nyina wa ebiru. Yenya ne tie se after se ntokwa isi ye nyame ya dom asumdwe aba na adenti na mo sanko ana mokọ wa enye yi oh e ho de ye nko wo biem probia so market wo so ebiru esunu wo ye ebiru ye Akropong nti Akropong se ye nyam market wo so probia market wo so wo tutu wo market wo ko bo smart wo market Akropong se ye nyam market nti se ye ne ebiru ko Igbo mbaako it's a good for market wa obeka say ye blue market won ka say Akropong di ye wanu nti na ye nkon yo mami ye beda su papa na Ketri Bella ya semo na mi bisa se nti edwa ya wo mo a wo timu yi ya wo mo fe wo mo akomato mo yem ma me ne ka asem bi oba ma ka asem bi adoma ka asem bi o say abrana honorable Dennis miracles wajo na o yade a wota etuenan ekokosho mo na wo ne no di kasubom but yewura ba mesie dula bi o MC wo bayi wo mo kro mu ni mo no wo mo hu ne da o ne David eni mu ne da ono ne kire sanka yen mra ne ye meki ya no that wo wo abe pro so no wo ba be tia ye na nse ya Pentecost so fi be pro mo ya o bayi no ye wo market ya no be tia ye so ye Pentecost so fa wode na ba ha enti yen so ye tubu akwanya se we be tia ye no yen so ye tubu ko se yen so ye tubu ko tia no na wo aba na o metia ye wo se ye metia ye be tia wo ye fa nti ono na eso twa na ni be che enya sa na Dennis di enen 2 weeks bi oba o ma yen se de na so se ni oba no ni embe gina wo susu market ne ho no na ye ni je
Me pacho minim se kro bia no ana adwa bia na ya na mo hema wo ho Mandela Market me hwe adwene pa ye adwene pitre me hwe kakrai anyway mo wo hema wo dwem ho na ye wo hema wa ha be say no hema no we go unti say o ma market deal na wo friend anti ayele Nanti ayele ego ya wamba market bi obi eni ho no ma odi nesi ne naso obedi mu nsem ni maka mo nsem ni nua ba ko netina ni nua netina na mo ton aden enti biribia e ba se wo ko cancel biribia ni nua ne na ekọ enti meka ne se ni nua no na esi na nan Papa wonji ndi se asem a honorable Barima Esiedula BK anka de kwa adwendwen mu anka ho behia because ejuma ne doso na ka mu pe nipa be ya miense bi mpo na mudin kan ekọ se na timer ana ebra na yewura Dennis wa he miracles what abesra yen da pa mienu bia na otwebenu bi oba enti waba wasade se nka obesra yen na yehu ni se bia wadwuma edoso nti untumi mba enti we de ya ba ya hawni ya dadwen ni ya koda nani kwan ba na wo fa so aboan a anka no nka moa anka no na be bo ya bet ma wo se mpa inu fu wom enti sabi bia na gwa isu ohim ya no predi obeye ne ba enti se waba wo pa wo nanan so na we beti ya wo na wo na nso ahwehwe ba bia wo no nso abema wa kwa aba na so wo he obi odi ato anim I see okasa bebia sebio mugu nsuo ye bebubu no eba ni se no mbebu ambubu ni se omu si fufura mamo wo mbubu ni se omu hia honom ne dia ebribi na bele na me a ugina ho ide boy hwe ko bi kakrake bi eda ho hwe adwene bi aya ho yo na well say na mind be we doctor our friend ni refi ni din kakra Victor ni mind we na wo se wo be sie no wo emusie na wo market wo be bia na Akuffo ado papa ne ma me dan okay wo na wo be sie no enti bra wo be sie no na wo be ye wo say wo rita road na wo free toilet ni wa road na akobom wo Apreku okay enti e ma wo bubu ho no na wo se wo bubu wi a wo be si amayen wo bubu wi no be si ne wo nsisi wo me si ma ayen sa wo be jonsa me jonso di mi se si a me ma nso Barima bi ba enimu ya na makoto be bia me na ma jonso wo wo ko toilet no emusie dan no kaka no wa jonso na sibi se me koto wa jonso mi jonso wi a me se me draw san mi se bra bi ba na me ka ma atare ni gu won so be so hu a wa hye de tawo wa hu ti be bi di ye ni be bi a ye jonso pra endi ehia ye be ya were ho sem se mu ne jonso dan ho nom se wa jonso na be me bi ba na e bia odros e bi kra odros na ye music it's big akasie bi na watam eno ne fene Cinderella na wo de ahye e basa enye nipa be huhu a na we huhu awie anti sisiai dai na mo amodwo mususu se esese aban ne yo etese mo akasa so mo yo etese assemblyman nso yo etese banudifo ni mpenifo yo because isi ho na edwa kamia se we kropon anama ye nyina edidwa ho me bai ma badwe mo ba miensa ma ba be didwa akope kontombre fro ebi ni enyadwa de say tomatoes fro ebi aye na ebe badwe mo na edwuma no no basa asa de a se kamia se eno nso no ha adwene enti bala mo mba modern se mo benye obi na ye ne na ato ankomo twetwe no so na nana ha adwen o se assemblyman a owo ho ehwe se sa what can say egware no ana se baby a wogunsu no obetimi ahwe na won atimi ayama immediately when ade a ehho hia pa se wotimi eyema won esan se sebe emia wanti se ye merema ye automatic machine gun na baby a yebetimi shoot one de no ba ya dwo so ide yenim ekire enwure mu no emba ne de omo won achi mu na akire won ani mu akire kwan ani mu akire kwan ebi won so a won say wo koi nansen won asua Barima wo hye nika ne trouser ne ade no wode ntama na akata so enti we okoi okwakoyi nika yi nika no so no ontimi yi no na mfa nchen achi say oyi ni nyina
Banana, Bibi, Minty Bibi as you. Ode Mayenko, Yeba, maybe sir. Yes, hello, Bella. Catchy. Yeah. Ya be pinchen yen na naba your ba penny comfort ewaha. Na yen na naba person ni be ka bi kakra dia fa Mandela marketing ma ye mo asen. Na na so na medical kano o how be na mokomo wo marketer. How ya ni shugban. Wanga kan ya ma wo. Edu foti a wanga be foti me kura wo tumbe ba ma me so. No wo de mako na foti ama wo. Wo ti obeye yi ama yen, obeye yi ama yen. Yengwa nyina ye pasa wonya maye nso afi bia da mu yefuti ma wo asamene manfu ba ko no frende MP wo ga woji eno nso ye ma wo MP bia da wo beka ye sori ni nga ye pe nso wonya maye so credo dey asekura sabe uwo ku ayi bi wo kura otumi ma wusika ma bo sie chemunye na monfe nigwa ni nyina yehia moya efi won chen nti kakra ne se yegwa no wo meye ye nso bibi hia won se a ye ga tu America ye ga di won achi ma ye be da so no ye amen it's a catchy Bella nanka me pese me bisa se we no ebi ana odu okra yewura honorable dankoku botwe watu ne ho asi wanu me ha no MP ne so anamon ban na ono nso wetuo me akasa metwi phone na mafre MC na me ne no edi nkomo me ni menua Barima labi Shedu labi bedi nkomo but MP ne so no why na the question is yehwe ya yenua Barima kwa Imperial sebi otafrachi woni dibre bia mpo enso wo bɔ ne ho bɔden a wo si sa dwonso nti ye nya panin bia wo krom hanom ɔno nso betimi aka sɛ dwonsodan de wo bia ni krom hanom ekropon krom hanom anya me bɛka na koma aka sɛ metɔ cement bags makoma ko bɛyɛ edubi na ma ye dwonsodan ama ye nuanom mbae ne ma me no mi keche ha dwen na ma beto me ma me bi so wa ha obepɛ sɛ ɔne ye bɛkasa Baidoo. My Akwa the Okoman radio. Yo, Mingemo so. If ma or how be na munemu Mandela market. Na wona de ye bebre ya na se. Osukura ta ye nya baabi ntana. Wo ha na osuta wo be hu ye hu nyina fo. Ye nya baabi ntana. Gwa yi kura osuta. Dontori wo gwa no mu papa. What is that? Doku ya kan so ba be ya man ye hwe ni ma wa ma ye ngankata ye si ye ngagware won abebu egu wo si obesi ya man ya hwe ni ma hwa obi ama enti obi anya ba bia na wadwonso ti se ye ni ba bia ye dwonso na ye haw bra ko pa ne sa den ye me ya ne wo gwa so dwonso de ya je wa ki out wo dan chen no wadwonso enye nti yesra wan so wo be kan man dia ene won kan man yen how kes that sa ene ba ye ho fo osuta ye ho fo yi osuta wuntimi ntu na wo gwa so kora ka kora baba be se gwa mu nyana ka bi ntimi ma na ha yi dun tere nti yesra won wo hu ye mobo no wo mo ya yen kakra yesra wan ya yo ma ye be da se no wadaje ya me in shock papa is the catchy ask him me wera ho Bella Bella ho na kasa no eyedwa anase ne esi ye mbre bi atwam tira ye de wo mobile temporary anase ho no me yedwa because me hu se ho no me yedwa catchy aha yedwa wo hwese ne o ma sese ne ma aha yedwa pa chese nkofo ba ha bebeto ne ma to know your best friend not catching. We'll take it up from there. Okay. Mate me dase ebre ewomu a ebre na anim anka ye be hu assemblyman na ne assemblyman akasa ba me mai masem a me bisa ne se anti ye nya panin bia wo krom ha no ma nya me adom na na adom a brebi woni nsem ye nya bia wako school Akuapem ayi mu a obetumi akasa mi se dwonsodan kakra adi ama adwomfo mai me de kwa me pedi yan emfato ho the finest
Sabio, Abrante, Diana, one is him, but as I said, what Jen a month for Hunti, I say, I'm doing this. Do we have an MP? But Monsieur Dula be honorable, Diana Wuye, lawyer. A dear, a man in the baby, Omo Johnson. What's on the pen and no one can play say timer. What the Dennis. Miracle. Oh, no mono. Now I am Omo. I say what on brown motion, but a Kasa. Sir, o nipano. On say asem ha will be esho be so. No new be no catch na a solve problem na kakra. You. Enti me won say we nyina na ekoso no assemblyman wo ho won aya na meka assemblyman na adwuma no member assembly member obaji nipa ni hawo yo na de akọ district ho na wo kotena se assembly ho wo kotena se o de aton anim na fe won so won adwene ho no won pesika e de aba beye se adwuma but assemblyman nti den no ye since awobubu dware nti ohun enso wei ubon se nkrofo ye ba beto aba ayi nkrofo best ate akwa ma me na ne ka se o se o mutumi be pagya no kra de ne ko ekoto aba wei a ba beto assembly members abai ye ba be pagya na e de na akoto aba no enso no na ehun hia se anka ono so abrewa se osore na se ne jensoto ayema okonya ba bi no kohwie bigu enso ehfa enti na brewa pani ma mpanyi ti sese no ono no ba befa bi akuru aba na waye no hu yie wo market wa no akwa gugotem sana ya edinu na wo wi ana na nsuo ben pode so de ba horo ne nsa ne ade ansa na mo ba so aya na se bi otafregya mo fa nche me anti se ye die bi ye tuei aya mo dwe ho kakra obadwe ho ba wi horo ne nsa odi koyi na mama me odi koyi je na mama me odi koyi ntosa mama me odi koyi makwa mama me yakodi ni edidi sa akọ mandala market edubre asese wo ye ne market ankasa ata me bisa se na me ho no mo se ehọ ye dwa ye dwa kese but on se aya pata by sanka wosi se gua me makwa no ba mi se but car kure bewura ho no me eye meden ana kwan bi de chire ho be bia na achi se ugina wo kwan no ho a na wo akodi gua no achi se ugina wo kwan no ho a na wo akodi gua no enti no ne esese wo ye na se is about time a wosi gua na nkasa eye no gua ede ma won no tumi tinam eye adwan because Mandela market agedin e na wonso ehọ no woto ade wo ho pa nti minim ne enti a aguare na aguare mpo ne ene na ba bia obeyi boss no so obe ne dey se na toilet bi wo wonche o minim se bella se ensa be kana owo so na yembi sanse sa toilet no eda ho wo ho ana se won abubu asi foforo ama won na private bi wo ho papa enyo enye bako se ubeko ho beba no na se ukope nsu bi guare na oyi watare no kogu baabi because ebeje wo ho ankasa na nye last ayeto abai 2016 o say 2020 abai ayeto yi na me ye reporting e ama adom our friends saying joy na me ye ma joy na me du ha na me yemu aka me na me se me ma me bi hwe me a meji paper na akosa say oh dabi krache hade emfatao ena ode me kofie sa Mr Newman no mu fie efie na o se mpa na o se ofi mu ansa na ode wo bebubu aguare no ne ade no won fi ho ena ode me ko ho na okoma me baabi na me koye me ho ye won bon ankasa enya de pa enti na anka ebisa bella se eda ho wo ho ana se won abubu no ana se won aye foforo ama won. This is too bad, very very bad. But ya to me nya wo bia a philanthropist bia obetimi said the nipa be ye mienu enan enum kra de ye betimi aka ho abomu a na okoma ye ni die che na ka ye hwera ka omo na bibisa emu a ye fiase se ye hyase se ye kan ye de tuga se e bia dwumadi esi ye ni so ni nti adofo embeboa ye na ye ntimi ya ye betimi we ayi kra betimi aba ba ye honorable no size anen kwa betimi aba ba ye no size owo krom here no size nkwa betimi aba ba ya ye ni yie atotas wo mu ade aya ne kama ebia onte ye no hu ye because I believe that man
no size. And yeah, Okoman radio, any penny for Bessia, say Crata, quite as a tro, near the Kobe Amanfo. Now, because it's an ice. Yamwana, Yentimi, Empe, Eguare, and Famawon, baby, I will be Gunsu, and Mawon, Wahona, won't me about. And yet, for say, Yama, Menomo Pam, pain, and yet to say, now, Danos will be who know. I said, and yes, Abufra, and yet, it's a abomination. Yes, and yet, it's abomination. And yet, so, that be a yadepa. You are there, and yadepa, yes, sir. Until down on a McKenzie, your best honorable Dokuya, Esiama, AJ, say J. Canadian. Your best, sir, baby, a quackodun. Abuane say, Macau, by my yanwe. Onche na Akropong a dog intino. So, Beshe Jumano, no why ye Jumano wa ha my copim so be we are. Onche na near where saw ye mayeno, no one yet. So, Shansona baby Dunanya, yes, sir, no nada Roma. On resign. Nam break a cracker when the person has made it. She has made it clear. Okay, enough. And to unchain whom film Kakewa, my when it to dego now will be so tram. Nobody say, won't and to unresign, say an MP, say honorable MP, unresign or resign within 3 months. You bet me, and she say, near ya by election. Near nya obia obejinem na afei watumi aboaye anye kura no obetimi aka kakra maye na eniama Akuapem no for ese yensa kan no yensa tumi aka ensa wagya yen ajanka ya offense and it is not good. It is never good at all. And it's our project we know and yet Akropong-Akuapem baby bia one any market bia we have to do it. Yeah. We have to hold those not responsible. The DCs, the MCs, but no different penny for no. I say hold one responsible. Now so actually one man yami adum wa bibi wa munsem. Na yetimi ashes so mso betimi aboa. Yeah. Na se bi otafregya what's room koso say enti yenteki assembly member or oshe electoral area Samia Uku say oba enti Sami one be kransa waba Sami can do it. Yes, no, he can do it, but enya responsibility. Enya na said enya na juma but anepeni ka say be wu no hu ya on friend ogwanfunu enti o so beba but he said abeye clear say Sami wa be decide say me ba beye for free e dey ache won ma yen ye bonus but enya na juma but wo ba Sami ba oba ye be support no ama wa ye juma enti wo ba no oni kan dwen nipa no ho. Oh, that one be ye. Yentimi fast pressure and because no doku no be yanka wa ye. Onye doku and resign. Unresign. Na yenya sustainable Appea. Ono no ba be take over. Now they are going at least 1 year e wo ye nimu. Ye betimi dey aye bribi. I hope sanka ye by election. Simple. Simple. Na by elections we crowd anyway. Me so we be contest Samia Uku dia. Obi an contest na onko kwantenkro. Nane, ye tla no wa ye ka ye adwen Amanfo hwen. Sebio buru ekudonto. Obenya gyenyantwie bi. Na wa fro bi peni bi aka che so Okomanfo etwa obi adapa. Enya adapa o. Sebia be yo Akuapem be fanim ni ye ti na ye ka. Sebe se wunu aketo na wantimi wa chiri ba na wantimi amfan ama no so anhye wa chi a. Na ne kete oda so. Na ne keto da so na want to because it has been established near a sea ewo ebru ne Akropong fontem there was no way Amanfo omohwere omogya pade wo mudwe treshi so that memory is still there and to be a person no be call no be na ye say montra ha na ma no so asem ka na ye adwene krobie no ho no mu edwani krobie ni wa edwanim anti Akropong fo nso gwani simple then na ye wanye gwanu ma won no wonya baby nton ade say no kan insu to ho a edin o wura ho a apata no abo I said temperature and yet market Kasa say why market na ubende see ton ade wo we de ye friend market ala okay all right Mate yo Nayat Asambai
Asembe catch our madam so be resign ya one resign so o ma yehu ni awoye asem na tia na ya tia anope na ya michiawo ba catch no me o resign me bonse mama no catch no o resign me bonse mama akosi enkwada so wadwene ne man no ho wadwene ne kuro no ho o resign me bonse mama no anyway Appea Kuswe D Komo 23 minutes after 9. Okoman Radio on the powerful frequency modulation 97.1. And from the Kaakyire Kwesi Appea Apreku nyametiase otafregya. Appea my Kaakyire say tontina 74 ne there. If you be here be. If you be here tontina 74. Onye bia syphilis ana gonorrhea chlamydia obona ya wenya early cancer chronic cough sickle cell anemia prostate enlargement high blood sugar high blood pressure hepatitis B and C ayana we ne keka we ne wo kidney disease and as a liver infection be HIV, COVID, the fibroid and as a ulcer na hawo. Remember tell tontina 74 374 tiawa aba bua pa. Okobe be to wedro bia na wa baby. Atu for moon fresh 0246 073 498 0243 073 498 and 050 162 8931. And I pay my Kaakyire say, yeka nyina no. Open here no maybe ofi e beboa o. Want to maintain fi abra wo ni kettle. Abra wo ni blender. Abra wo ni iron. Abra rice cooker ni fi ha no. Boss abenu amu obeti nuane agumu kura ni ho. Non stick in chance woni bi. And then you aduane ma se anhye. But anointed best buyer war or cross time kwanta kofodua. Esem kan tell say o de bra. Or cross time kwanta kofodua or se bra. Wo nyoma papa wa no pass no say abrofo won tade. O refi so mo ana e pa mo ana. Anointed best buyer say friend no. I was 0544 7 0544 970 330 0544 970 330. Kai hunu say another best buy. Your home of quality God. And I pay busia bia ye hie bia no. Ya de ani be kire mu. Na ya ko quick credit and investment micro credit limited. Quick credit for no. Almost say bra. O de for card no national ID no. For card ne bra 1,000 cedis and above. Omo de bema. O peske bi dia twitwa ho kakra. O peske bi dia hye wadwuma yem. O peske bi dia twiaka bi. O peske basa. Quick credit for say for on national ID card ne bra. Ebi friend Ghana card, ebi friend ECOWAS card. It's a national ID card. Fabra no mama obisia ni bisisia. And once I be friend 0302 200 390. 0302 200 390. And 059 692 0833 059 692 0833. Quick credit, I say London made easy. Sunday me catch you say Brainy Eagle next Montessori there. Odo bani ko hono ma, obani dachi ye fita. Obani dachi shrimpa. Hona kulano wo 3 months kra tomato twinkle twinkle little star. How I wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky. Freddy Eagle next Montessori say for akulane bra. Aboso me na ye ko nyina wa mo jon. Eko sisa akulane be tutu so from crash be up to basic 6. And ye ka hu nyina.
Obari ni fiti asia ni ye. Fiti asia na be chire wie ye no. And computer you say garbage in, garbage out. Now this shame no na we free. Antini a wo be ye no fiti asia no. E wie ye na here foundation in here. Plenty Eagle Nest Montessori. I say we are eagles, we belong to the sky. School ye ebe MC. And the residents want to ebe MC if you nipa. And then now for 050 162 2513. 050 162 2513. Okay, so far so good. I know my uncle na yene Bella and Kasa. Papa Bella. Ketri. Madi nyina Bella. Bella sisi amubu to he. Nyame adom ya be pie mu wo eye Manfe market. Wonderful. Manfe market. Na eno so no kamya yesa Akuapem ya reduce die market Ketri your how kesepa. Na yeba ye no so be wo se market kese na esifo na nipa ba ko pe na obutu ho ati se all ton ni niema na stores nso so wo ha nti stores ni mu na makuru sa nipa ebien bi wo mu a wotonton niema nti yebe pinche won ka tire se na ye ne da no na ye bisa won se nti a aba ne sa ma me mo akwaba e de ba Okoman radio so mi je wo so na ma me mpom ti sei nyame adom ye hu ye ye de Nyankopon ase na ma wo hwe se na market se na eti ya denti na mo ton ade no wo inside ho na aha na obutu oh ni ame ya nton ade ho no se na me wachi wo na bola ni tumi ye ma na mframa na bwana na mo yanso wo ntimi aha na me de me ni amagu ntimi se me nko patani mbie metra so nim na maton ade entra maka so nim na ma baby abola isintia na msoma aha na woton ni eme mo di hu djuma obi a meka wo hwe nkire obi a meka hwe nti no obi a tini isu ma yeton ade ni iri mo wo ni isu na wati mu bi nti won wati patani mo sa Petri mera ho wedi meja ma na ho watu aso kaka Okay, Abape. Baba. What's it balla no? Etimi ya ma na efi etufa muso. Yo. Mo assembly man wo ho. Assembly member bi wo ho. Mpacho ni. Mpacho obi a ma hwe yen achi kwan wa ho. Na mo mahwehwe obi achi kwan. Mami. Ye penifo say wade aye ni na wo na wa yo. Anti say akoba ni say ye wo ha we mu na ye ntu ho na mo mpacho adwem ho no mo wo hemia wo ho. Odama no. Mpacho ye hemia no. Ya hemia no ho. Wonim ni aye kwaso. Mpacho me ne nyina na wa ha nti onim. Na anamon ban na wetu afa ho. Mpacho wenti mema modo ya akwo ho no mo nga kodisa no. That is good. Ma yembe ohema no na yembisa no se oni assemblyman na di nkomo. Assembly member wo di bribi ese wo di mu how ekọ assembly no oni na kasa. Anamontuo bi abem kitahudie bi abem. Esi Ketri. Yes. Mehu ohima o wa ha no ti ebe ko ne na ye ne na akodi nkomo mami ye mo akwaba de ba Okoman radio so. Jos. Na we de ye hu idie ye be so na oni ye di nkomo de afa ye mo market oho wa mo nemo. Market. Ya no won aka me wa be frem akọ Akropong-Council 2 times. Ya ko wesi wo beba na sister hwe se na gwa yi oni partner so na se group wusia mfa so be na abenya enti ye mi se ma soro wo na me se story mu wa na anu ya wo ha wo san so bebre ni wo bai to wo ba hwe wo bai mu asema wo be ka kire nse hwe wo mu store ba ko edi wo mu DCC won fa niema megu enti wo na abeye sa store no wo a je gwa di mu nka ho hwe na niema na mo de ba begum
enu na hu hia ya just ye nti wo hwem kura na just wo ritu ye ngugwa isu wan wo hwem anu wo ritu ye ngugwa isu kura so wo just ye nyina atim na otum ka kire na o so nu so fi stone na mo de niam abeku nti na ye nkorifa fa ne nko ye ndi hwe ye tia wo so wo remegwa du fuska obi bibi ama ye wo han so no wo be che dambo twem sa men ofi eyi ofendempo mampom no loto penhenen Samia Uku wo bai ni wo be scan wo be yi scan wa yetman sin yo obi bibi antu ni nankura asia mi sesi enti gwai se ana sese nti wona fifra man wo be je wo ye bibi a won ka yen nti metia ni enkuro mu hini frem no obi sem se wo be che scan na me se nana obi a meka hwe ya nkire en sabi ye no so ye nipa 8 nti aye ye mu ntimi ka hwe nkire en wow nti ade na woyen to woyen demo we makwa cancel fan bi me ne assembly man na opar ne ye kwai wo si wo beba no aba hwe be si doin nti na no ye wo han wo bai wo be gina ha na fe the stone na mo de ade abetu so we se busy se won fa wo de ne ma ba de nti no wo mu ni fim na system bi sem so wo fim no nkwatenan wrong nti sanet nti atiti ya ndi se sabi ya nyimu nti ti ngati e bi baba ye nim e se se no wa ye nti amobi ya nkagwa iwu ba nkom nipa wo su nyina wo sa ne ma na wo ye sa de wo ho sa men ya o filate mi re fi men ide debi oh oye ejuma ben debi mpacho no oye odi you Okroma MP or latte. Ebra ben ache onu obeye sadi onu odeden kura odeden debi deni papa be siruwe kura mi re fi men di o fi latte zita fia esi edu ana debi mi re fi men okay but ohima sisi edwe yeswe amanfo ebe mu ebe digwa ebe to ade no latte Akuffo be mu bedija tetre Akuffo be mu ebedija pa na wo hwe areho wo hwe bo na mframa no gba lawyer buaf ono be yese agwa ntu asoma aye fisu obi a na yesu ogwa isuma aye nda doku ya bai obagina akeke no hwe no kwai nti yandi ye hu de kodi aye wa what ya say ye hu de kodi aye wo kesi wo melo na ye nte ye betinu nga ma awie so sabi ye da su koye ngwa wow yo lawyer buaf breso no me kakakra wow wan abe wo bibi ni wo bua ye nwa ha nti mu sara mu se mbeje store nti woni wo ba beja wo meje ni ankofie ni wo be ye no wonye na modwe kura no de we atete apansa mu esu kura na mehwa mewira nchase na ye gusu nyina asa edwiregu edan na kasa se edan na peja wo soro ebedu bebi mo kwa agese mo de atwede na mo de afo na we no papa mi tuwe mi kwato dwe kura ya mi ya wo penhene mi ye 67 years isu me da su digwa na sa mo hwe ye nse ye ntina sa apate ye sine bukum ye ha na ye be kan se den Miri ma akese abe kura bi obi ye nu abeba be frem se mento aba na mato da men ye da se me ya ban aduma ma akọ pension biribi na eba amu frɛ ye no eni an se keke nti asam e wo ne mebura na ye mi bisa man ni bi yo da bi enye bo yo lawyer bo have nti ye wie wai yo ma ye be da se no ombre ye da se ye da se me say every 3 o'clock kwana ejom na be sapa me hu wo yo ma ye da se no ma da je ai kwa me beba the finest every 10 o'clock every 3 o'clock every 3 o'clock the boy hello yeah areho uhwe bola no kra uko Facebook Okoman radio na bella edan yellow bi na esi kire obi fi ana say den me patro obi fi baby a bola ni sisire obi onipa tifi ana ye wie ye uhwe kra hotel obi si eye bola na tike aye pen ye pa hotel bola na ye ma chese nkukọ nam so areho
It's very bad. Into no. Like I say, yeah, bringing tea. You better so now. Yeah, ko baby for now. Yeah, tea the mama. Mate Bella, akasma be ye aduonu mienu. Na ye pagya ye mu afiri dwumere akonwa so. Ye be metiefu abem. Ye be metiefu abem bi. Na ye ne etiefu edi nkomo, atwetwe nkomo. Ye da ma say, hey, it's so bad. Nana? Yeah. Yeah. Wahu ne ekoso. Wa say ye Kasa amemu a, we ni amemu no. Say ye Kasa amemu a, we ni amemu no. Nipa no day to day activities niama eboa no na sustaining no to metena se na ne hoto no onim se sa niama we nyina de yareba papa de yareba enti se nipa na te ho na odwene na niama hawo no na niama hye no so no nyo bi nka nkyere no nyo bi ne nkasa nsusu ho a de yare bebre ebre no wohu hwe bola asem a wokan so ote wona bola na ye ma na etu for won so yinso ye wo mpanyifo a wo hwe sa niama we so a ense day to day activities wo hwe se sa nhihye no betumi akoso no watumi ayi bola na fi ho na won so won tra no won ho ato we ochina cholera bi eba anase typhoid fever bi a abesan wo nyina na cholera no so e kan ba ko a na resign nipa na resign nipa enti this ade a honorable Asiedu labi ye besre no papa ye besre no niam bi se no eno na kan se wo pese wo breaking 8 a sa niam we kan breaking the 8 no ho sa niam we kan breaking the 8 no ho eno na wo betimi aye na wone nkrofo a wo ben won se the corner ono no wo no wona sa ayi nyina municipal nyina ehye wonsa enti wona sese wo ya odie na obi nso ye ne die a mo pe vote ya saniama we na sese mo ye no matimi anya vote na mo ye sa mo ye saniama we na mo gijagu onse ma me say abakra de on to biom and it will affect you na be mo abu yeah mayanko ekropo hanom ne ne assemblyman back o de Kwame Tofe ending komo Kwame etsen na me adumu ye Kwame Naja na ye market no Mandela market na esi wonom a adwonso dan kra no ebi ni honom na ye maame no mi ebre you as an assembly member an assemblyman dia na mo na wetu afa ho oh anopre metremetifu ene obi biara wotime ka anopre I say okay Kwame na homa ne ye nana Kwame ahoma ne Kwame Tofe ahoma no enye we na ka pepe se tiefuo bebem oh yeah ya ma kwan na tiefuo nso mra but ma ya ma Kwame embody tew na ye ntie no yeah Kwame hello Kwame okaka honorable ye embody tew fasima be ye enum bi body tew ma ye ne bisa se ekoba ni se ye ma me no e Mandela market bre bi atwem on bebubu amodwun so dan besi nne imam mi won pe baby agunsuo kro mo bre as an assembly member den na waya fa ho but you am the bre and no pe ni dwumadi amudi ni metie focus because of community no ni oman no hihye ntina mo fele na mo ne yankasa but na etini te obebubu dwunso bre ami no wan kasa bebre and yen se we se gwanim na wodwunso obeye new public toilet no you will gari wo kra ka obetumi adwen so you see and you be an office obetumi akoba sebi say baby was obetumi akowa akwadwen so yin wo gari na wo bubu no but you were too real now you are obetumi akọ inside akwadwen so inside one no woka se obi ye mam ne betumi akọ ho no akwadwen ho ben edwa no ana no wechi ebendwa no are the same two public toilet na won na hono inside toilet ne so no urine na wo ho ebi wo new one ebi wo mbi atu Barima tu but won bisa but me no won kasa ebi mo ba wo badwun so meslewo obo kwadwun so ya ji wa muska wonji won you see because of say me ya family man and dey bia na at times me wo
You see, and your times in Yana me war. But you see, and obey me alcohol, will be more awkward with what doing so. One more uncle. Into 1 year, my 1 year, one of our penance said be one of us or old lady. But in the banner, one walking and a bit more awkward doing so. A bit more call ye be and by 1 or 2 old ladies in the war market want to be was say, yen year none, but me one a yen be a my 4 and very much 2 and be a 2. I see. That is a me say, assemblyman be a bit of me yama one. That is a me be a me family. I say, your friend be corporate social responsibility. Now, because you do baby, you quiet maybe or baby, maybe ana me ben wa mopa. Na yenye ko tutu boreholes. Edema. Ya yefu so mo ehia sebi otafregya ejanai bia. Sana omo so hia boreholes. Yes sisa ejanai bia ede ama won. Ye ne wonum hia ye etna ase edi nkomo mo mo gitu mo se oh munya ne sayi man na ebeboa yen. O de obeye ejuma. Za new public toilet no ye. Aye yen ja Victor Newman. Ano obeye ma yen wo Akropong. Na eduson nintinti na ma won bubu sane man but what year is I rin na kan. Okay. So what okay. But sometimes you know so when bisa asema no si baby asem ni fi abeden na wahu. That is it. Metie wo nkyere mu ya wo kan ya me record ya kire say baby ho no betimi akodwon so ho. Mbacho you. All right. That is good. Yeah, that's okay. But me share market na Kasa state market ni wo mo. Market we etimi frɛ ni dwa mane ye. Boss aname kasim bi no bi antie. You see market no, and your family man me na metumi aye sa market na ne. That be assemblyman they won't see market. But what Nkrofo ni how na what they akwa assembly honom. Not they akotu mpanifu ni no hwa na mo a wono mebeden ebetimi etu weni di akire na what they aboa wo manfo. Ni nyina metu wana mo. Ekosi den. Obabe but ni nyina ye say 1 or 2 problems be a den e won ma eduda wa woni say obabe but ni nyina ye ntobo ase. But market is for no so leadership na wo market ni mo no na ti say wo hwe na na ma yiye enyem ni assemblyman won so leader bita na woni market ko na o kasa kura wo befa nti won se won na ma ye eje bi bia na ba betumi aba bebu aye yen so ye wo market mo we say ye na ma ye yenya good leader wo market wo won so bibi wa mbako na ni ma bia na assemblyman directly ana MC ana other ones atem pamuchewo mayin na yambom ni hwene ma ni bibia fefefe mepa mo chewo medase ebrani nti mayefa unsi anom na me metie fo kwan na mo bremo mo ba fra me WhatsApp call no 0270191 971 that is 0270191971 0270191971 let him so after 055-166-7755 055-166-7755 let him so akra after me wo 0205-81-8748 0205818748 and I said 055-166-7755 055-166-7755 me WhatsApp call so no be fast 0270 so 1971 na wa frame na ya den na ye ko na bibia aye kama anope ye wo Apreku bi matu betimi aframe ande ye bobra ye dwa hodo e woku apememo ye kwa Apreku ye be Akropong na ye ko manfe ye beto aso e bi kra wutie mi ye chichire ni benche Okay, Busa. Mayanko Amano Chrome na yendinko. Hello, Bella. Hello, Bella. Hello, yeah. Kesi. Yeah, Bella.
Yo, yeah, think as I be PMO, I am monochrome market. Okay. A monochrome market. Na same story. Into no, the pinchen won na fe. Yeni won edin komo. Send ye no mama, ye ma kwaba de ba Okoman radio so. Yeah, no. Nyame adom na won so. Nisi me hu yo. Yo, na mama we de ye ma ye kasa nye tintin. How ben pa na mu kumu wo ye marketer. Bebre ya one de bebre. But nyame adom fe na kromo ha dwaso ahene. Anase sana wakan. Dwaso ahene by no be hu is na ye market ni tin. No se ese so obuya yin. Nti otu anamong mo de blocks kakra bebu ene cement ene note anka wo so odure oba beye but bibintim mentime ameye amaye wo so won adu odure ye wie de ye hwe won anim se oba beye amaye na how na wo won se ye ni baby a ye ja ye nan ni baby a ye betumi akipu ye bola egu ye ni se anyama ni nyina ti ene na ye sere se wo meboa ye na ye ntumi nya dustbin ayede yembola no begum na ma gwesu so etini aye clean efe so na etusi ebie na opepe gwesu omo ntia ne ka wasem ndi se yo no so me fa bola na mayen o me pransu biem ndi eno so ye yen hawo kese a eda yen so wa ha nti no se yenya mufre bia na ye de bola na ma wona ya ma won sika kakra na wakotu egu si amayen efe yen gate no yen ya we paint ni ade a wo be painti mo amu be se mo hwe se na apeteni maya enye nti ye be sire mo se mo be hwe dia na mo ma empen fo no so asente na woni dwuma wo ma wonan ye ntientia na wo meboya yen nti ye da mo asese anope so mo abesira yen yo ketwe yeah. Auntie Akoya, the same story. The same story. Na hakra ye raha no tese. Aya ni bresema tese wutrem hwa mpanyifo abaha so no wo hu hwe nti wo mpekra se woni e be kasa so no asomu nkran se ade a Okoman radio die ye kasa ade a mpanyi esie nti wonya rehemu na wonyi edi na ade a bibia betumi akonkan ede ama won. It's the Busa ni won kasa so woni ye be kasa mame ye mo akwaba akase aye kase o case na ehu aye hu kokoko it's no mame ye na kasa na me ye be phone no anaja ya hwe ni ye be na fa okay okay all right so no ye be jeti e dia mam ye so mu wa hanom bella ye da mu ase pa erade enshiramo your so cannot take me say fear your krukrunie asemo ejure Emmanuel say good morning Kaakyire, God bless you and Nana and your team for great work for Akuapem. Your general manager of Modi's Guest House address Akuapem. Keep on the good work. Yes. My young farmer for Kakrana FA. Yellow, good morning. Good morning, Kaakyire. Yes, boss. Wonderful. Yo, boss. But Manana Marketino, Manana Marketino, they have issue with the Presby Astorano. Assassinana. Assassino. Okay. Lawyer Buafu Piatis or Kobe. Presby for years, I'm a Buafu Jaya, Buafu the Fiatis of Marketini Yama, Akropong market. Okay. Presby for the assassin one man because the Muslim century and a software at the Musia. What the told attraction to one man when you market and a market says you. Obini mo beach rampa ante bribi wo ho opusu nunuma na hotel kankan. Asamene man no ntimi nkasa. Asamene man no ntimi nkasa. Asamene ho ntimi nka. Asamene ho ntimi nka. Market president for say won asase into one market ne maso. Okay. I'm the class market CI. Mo de mu akete min council mudu. I'm the class market CI. O tena property wo be fiase aya aw.
I'm a doctor so I can see a radio so say always and go back ni to be fry ya usisi ya go back so na usisi ya omo ni mbre omo mpempuntuo they are not ready enti ketira me so ma report them me won ko presby office so be sem me won bi obon hu ko de wa sem ni medasi pa mi akasa metu ana mo akọ nyame nhira wo pa medasi nyame nhira wo yo no knock on your door. Yes, hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Udin be afraid. Tell we brand into yanko. We should make it. You must accept the Royal Junction. Wonderful. Yo, the town of Penny na. Na meka yama no kasa wo man film se men na nya do no kakra. Una wo market wonum. Ana wo tibala ana admit to ko hinim. And I ma yare o da so to twen se je so bi ba no be ka to si ba bi a wo tin enye o te patanze pataba tiere be buagu so na akumu ana sa asewo abusia na okotrafia hwana beto aduane ama on ne mmadi yom bisa sa se wo free honom se o free honom akotrafia hwana beto aduane ama on ne mmadi menka so free market wo e bia ba bia ote no hu se emwa na de yare bebre no no what cho esfo mo kakra me mo to ka se o twa so bi ka se bia o tini nye na cho ho wa what mpay se mpay fu na wo gana no wo mu eli ba o man na se won ka sa one personal interest na wo dwene ho nti me ye me chen ka se o pe bi da ka bi nchire yen ansa ta na ma pa sa me tira ma adwen okay yo me so me das okay, also friend I Kasa. If a few callers been I be and Jamaica. On me WhatsApp calls me at 0270191971. 0270191971. Bet me a friend. Bet me a friend 055 1667755 055 and I pay me about Esther Anso. I say Daddy Michiawo Mejoso Obapa. Hello, good morning. Morning, boss. Boss, a radio home about Dini Brown Free. But you feel latte. My intel. But yes, we have latte. Yes, we have latte. So I say, Yamwa or Kakara. Yanama boy. Yeguso, yane MC edin komo. Mimi free latte. Nana wotianum na no dey free latte. MC free latte. Eti yeni mpedifo akase wa hyembo say contractor wire okrekwan wo wie yar wod ni fidie ba so. Eti yeman the benefit of the doubt na ye contractor ni wie a ye besa ye pusu na ye hu. Why? But if you are me program latte yenti ending wo hono. Ane de anya no kre. Anya no kre. Anope kra ya kala tense me pa che anya no kre. That's it. I said, I you ready there. Me that's it. Many of us also say, Daddy, good morning. And how are you doing? I'm doing good, oh. Me hoya pa, master. Okay, you are in a crash. Shall I giving birth? To God be the glory. Mefro, why you be Kasa? Master, you be Kasa. Well, I don't be. Nia ye Kasa ya Amanfo fa ye ho tanya. Ebi pa ye kunyan, ebi pa ye abuyan. Enye bribia o. Eye Akuapeman enkoso no Akuapeman mpuntuo. Said ye be ya dishi ati kuro ni mu. The 17,000 akabo mo ye Akuapem no. Ebenya mpuntuo kan ko. Fa hodie ane asomodwe. Ne de gya nchirima. Anti nyasa afere ya ense betra no ma ya sori se betra ne ye Kasa. Kamene membabe se dem na no mo Kasa fia no pa kosi enwumre. Se bi onyame adom. De wo yenketo amako menu bi aja ye be ma ye aduane edi. But ye gin kuro ne ho ye gin oman ne ho. Ye gin Akuapeman ho. Ye gin akwankura wo tip kuro ni mu no ho. Se de be ya ne ho ebeto no. Ma me fa me last caller. Good morning last caller. Good morning, Kaakyire. What you say? Bakona mo say. E radio hu me mobo. Kaakyire mpese me Kasa kakra fa Mandela market. E kwan de mu ada Roma. Hu say. Da bia wo Kasa wo bo mampanyin bi yo mampanyin bi. Sabe mampanyin bi ndansa. Na waba bi modern CFC toilet ama wo ho because of the old one. You are wo ho. How many minutes now? Ben Nanto, I'll be quite doing so. Sabi in Crampo, Ukodra Kra,
na say upe baby adon sa na say don so de wa utumi nante wa kokwantin bi ansa na wa ko do baby a wo don so but had a stone throw one ababu bubu did down esi foforo amam asamene man ababe ka kire mu se yuru na wo ntumbe tumado so sabi ya ne nanu ma wo ntumi nante wo ne de fine yes won ase but maba na kasa na won wo betuma na adusa ko muso pese abansam beti yuru na tan titi afini nkan wa aka amamo what me point na ase wow yuru na wo ho one some waka in some beti yuru na foforo mamo I see. And you're right. I see. Okay, you na wo ho. You na wo ho. Asambly man abeka sa achirem say you na wo ho nom. O say emba die mienu mba ma die mienu. Eben ho. Okay, ase. Into one time beti foforo sama wo bie mana. Daddy. Ha. You be sure na say dwane say so omusiesie dwane because that is it. Yeah. Ghana to what even though Ghana could attack na million friend no say praise for the praise for attack, but fine in Tokauti. Ana one ma baho. One kwa first na one mi na ye wura. I see. Na one ma baho. What buy and what can kakire mu say mun san ko back to biru. Fine yen to me kwa biru. Inti Ghana na say what fe no what be ama won. Yeah. Anya yuru na atem yuru na wo. Inti one time first kana what be na other na mum say what be Ghana mo mama. Okay. Me that's it. Ja Kwame Taylor ebrena ayebe yebena aso Nana Minua won say we asem ayewe onu adonti na okraman edi ne wurachi eriko abeso anya say bia ansefu ana obenum anasa petition na mu eyonu adonti yeti ha ye kan sebe wo umfie Akropong umfie okre wo filate anka ye bai anka me no be no lata asem na ye be kan sa na ewia ya sore nanso ni yede a ye nyina ye yoku apemanti e na ye kan se na be ya asomdwe beba na oku apeman betumpon enti se ye kan we na wo se wonti ase enti wo be ya wo ye ana wo be ye den a na ye red roof yesuro yawo ana yesuro yende se yende wo ya otem ya wo bro ye wo ye mi ni awo so wo ye bi anti ye no ya ripu na nyadwe enti yende ye kan ye na onyankopon so nim se ni yede e na ye enti ni awbe bia no wo ne onyankopon na nya asem nya ye eno anen na na me da se ye kwe ma min ko UK na min chia ma you good morning. I hope you are doing very good this morning. Mayu, it is well. I trust and believe the one who was, who is, and who is to come. Mayu, radia ye bibia be fine, right? So, me call Atlanta, Georgia, Suwania, Chiabushia Fonina, the Angle P, the Mood Swing. The boss lady, of course, and you push your phone, you know. Mamma, I do it to you. Nothing could be you. And some people say, I do more of him. And they are the phone, you know. I wish I made the catch Kwesi, Appea, Apreku, say, otafregya will be. The honey, did you make the NEC? So I can say, and come my boy for I want to more share. Atutu nyoma di nyoma gu akwemo na najma okore me da se sami buachi buaten me da se na kwa me mpere me da se the boy hello me da se and also to you DJ Ziggy Bella, KB, K Brown, DJ Weather, Papa Donzi, and of course Nana Ode Papa B. And ya boafo share much media we pay na. Yeah, your friend me catch the Kwesi Appea. Remember I love you and I'll continue to love you because I love you and I love you with the love of the Lord. So we meet tomorrow. Hopefully, God willing. It's bye for now. Bye bye and
Petrol and diesel car specialist.